tiasiano oba mo tiasia oba cheche mama we hu preno babu kasa obi anya suntie yama babu kasa na babu wasemwe ayana kwasemo yama babu kasa na babu wasemwe ayana kwasemo babu kasa minimo dia hie mu nso ne ye be che otwedi ampo ya wanasem oba de enhira emra ye nyina ye so amen ene nkwaje sembre na so papa wian waso ma me wian waso menua ene ne wadom ne no nkwaje da amen ye ntie nsampa no oba de ya wede na me so brew no yes ipacho ye mo oba de nsamna ne na me fa nsampa ne mra brenkan samadu katawire bo nyankrompo twedi ampo ne yi opam kotokro bo agese agebre oti brekese shahe nche nyankrompo twiri ampan dumai kase dutan kase dutampon a wase wedu krokro du hinika taban ye nyankrompo twiri ampan yi menkwa mi nyankrompo asidewura na asiensa amoso ansa me da wase one twentwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofo bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo chemtechia wochako chemchako bremu Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakocham techia ye da wa bremu apiafo amansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata onante fo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfi aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuoku twere suopuma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensuompa nka wona ase kontonkro wi awoda mansan komwei okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye frɛ wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokoko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampo bade wo bade nyame kasie Jehovah Shalom peace ya sumgi hallelujah amen adofo mo ya ji nkwa mezi ya ji ma na mo sumfa apostle ko agima ena mini mo de ahiem nde ye be che nkwaje sem no fa wodie wom na me so me fa me de bia me ka mezi asem no eye sekan yes me ngasa me kan kro twa me de twa we ma obu mfumi ne mo kokom ya wukro titia ye enwadru obade ya we mfa ne wo srangu ye nso amen no deliver your spirit amen every to me apem biara mo ba bia ya we di ade no se fo nsa de ho timisi ya medi hin woni maso no man nkunu die franka no wo ye nso na samba ye nchen a ye nim fo ne atimi adi asem so nkunim papa mami ene topic e ba na mu odu wi anwaso ne tie na fa wodie wom topic ni say Gyae Anibere boni eni nsehunu Gyae Anibere boni ni nsehunu ya won ya wani bre Anibere bi ho no mo asa papa na ni abre so ba ni carpentry work onya enya boni Anibere bi wa papa na ni abre so wa ba ni driving o drive kama enya ne boni na ni abre wo na dwuma ye ne so edi obi ye kuafo na ni abre no kua ntinu Anibere bi wo ho na enya Anibere na ni abre so ba ni kua wa miana ni do ni nkurumafuo na ni bris e wona dwuma wo ye no ati dia ye kana say by na topic ni say Gyae Anibere boni ni nsehunu obi wa na Anibere boni ni krachi no wasan di nsehunu chese service my brother wo dia na meka sa ma wra topic ni mu odu o Gyae Anibere boni ni nsehunu na Anibere boni ni nyina chi no die ni nsa kan konfa nya de pa odidi nsehunu nse wo tiam ya hwe no wanum TV no Anibere boni ni nyina chi nsehunu na wudi wadi bebo ni nyina chiri nsehunu na wo say di ka ho o wa wie ye eno oba de amfa ne senka ho topic na eba no o si Gyae Anibere boni ni nsehunu nsehunu
obi di nsehunu obi so kura ni bre boni ani bre boni wanya wo diase obi wana ni bre ade papa na ti aye Bible ni mema quotation wa quotation be kantie the book of Proverbs 17 verses number 1 Proverbs 17 1 tie Bible verse number 1 Bible ni nkasa wo kire konkosi na kontomwa wisia asumdwe wo mu no yes na efia for the body a wo ko the body a ye gedan wo ko aye mumma Wati kontomwa wisi asumdwe wo mu no yes na efia for the body a wo ko wo fi efia wuti mu no sabi mpadua wuti bi na unya auto ho wa prenya de bi enso watimi anyisu watimi afa nya de papa ade kunu watimi afa nya kontomo awese asumdwe wo mu no twa kontomo according to your size yes twa kontomo amiamia minim dabi twa kontomo anya wo style bi se wa pompi macho ade na wo di a kire gidigidi no ahi na ade ko wie wo di ko di nse hu no oba de evani sen kan wo ko bu nkrofo no scan de na ade ayo nyense hu no menga so obu obi di scan ya de pa no ya de papa wo but ni te obi di nse hu na chi brother hwe no ndi nkwasi asema chi ma ho ankwakire wa de da the topic no ti aye emu do ma wadwenya sharp ma mi babia na menye wate babia na menye da bia eje na wudi ni hina woni na mi ha wo de che ya he a ko pedro Ujete ya he outside ko pedro na konye charge na utuaka na sense kan so ujete so amwa ani bre boni na yewo ani bre boni ebi wasofudiom ndukulem asofufie sofo wo utie na no asam a ani bre obi ani bre nyonko sofo ewananu wo pastor wo study na nu so bo se ani bre nyonko eti e wade bu anyanyem anyanya atake dabi o ti dia meka na se wani bre nipa bi a epiefiri wanum yes wo ye ni bre fo sofo wani bre church member wunyim nyansa so for ni bre wa church member so for ni bre member na ni bre church member beifo pe wow tu ya nya ba mabonsam a uba beifo so for beifo oba de mfa ni senka o mi adwe hanu no tv no and try any bre boni ntina ga na yehu ye nwa no ade azie ani bre boni nti MPP ni bi wini o friend we o wini we MP woni area oye MPP ni wa wini nti obi ti area o wo sika obabo area o se papa na wa wini ni MPP ni to mo area any sini bi so wini e wo area bi MP enso akwa bi so mo de party ni brisam mo de amobam wi ya na kwata tamata de sini president so dem any SD ni living ya we for ni gidi kokwa so dem mo te wa mo sankrofo we mu a se papa no wa no ye NDC and o wini city we e think am develop area so me develop ni nyansa utie mi anu anu TV no wani brade ani bre boni na yawo adi na wo yo mamba po na wo hwe obi how say ni bre boni wanya wo topic rasi o to fam wi na abehunu se asem no mu do ani bre boni no wo yo obi aye gidi no wani mrade a nipa ne wato abama no so ye party B nipa so ye party blue nipa wo wa fam di aye no but obi tie area o se papa no oti seat ne so no o ye party green nipa nti anya de obebo area ho no owo mo betimi di aboa pa sani bre boni wa ewura abam yes aban na aboa mfu ewura mumu yenu nyina wo mumu yes brefo wo mu yeni brefo wo ntia ni bre na se woni bre wo yeni brefo adita wo yeni brefo wonyim so develop area o mo nto aba ma ho to ko develop area ho no mo so a anya de obeto aba ma wo nti wo ja o ma ho na den e wo ne se wo yeni brefo wo yeni brefo wo nyima me ka kira wo yeni brefo amandro ma no wo yeni brefo wonya ni brefo anka anya sa odwi o mani nyina ho bom baako yes area bia sai area bia yeye adenti anya ni brebo nya nka mo nya sa mu wia no mu di nsenhu na chi eti Gyae Anibere ni nsenhu na chi Gyae Anibere ni nsenhu mami ka se mi cha papa quotation mi quote ya ni tie quotation no konto ma wi si asundwa wo mu no ayesi afia nsamsam ya dan wonya hoto wakofa die bia beto fie na eguehunam ho hwe o papa bi kotu aduro ya na wie ye hwe dia be wo fie ho no ene ma we huom ho no emrante huom o papa ni bre boni eni die abetom wo fie ho nsenhu bi o hwe papa bi di hwe mami ka se mi nchira papa bi di hwe kite mi papa to min kai kura 1978 na papa o ka bi ye friend Daxon okay Daxon okoto opijo koto opijo Daxon and Daxon ye chawa wo mpe debi
Et BMB Sayen can be the Bacha Debua, it is a telephone be, they can't 70s, 90s, 60s, no. So because Jessica draw Kotor Daxia and Jimmy and Jimmy. Because in her casa, and that's all about who know Jow Daxia. No, dear Nadabe. Sikadro Daxing, Sikadro Pijo. I will up your cabinet for now. Yeah. I know you can't see Biaba, let me find Shawam. Okay. Oh. It is and now when you are brady be when you be when you are brady be a jeans and unachi a time come both I can't know that. Oh, yeah, now it would find your bomb bra. Sakana when you are below when you Obana will crack or Yakaraka to Abano. A bedroom time of Benny Sagono, not Saka where I and Chama. It's all this schedule the Tosaka way, and you blab one minimum answer. About the Vanessa. I mean, I want to you know, about the actually coin. Quantum are we saying or can was some cut your coat according to your size? Yes. Quantum are we saying, okay, the book of Proverbs now. Proverbs ne can send me out. Quotation na mi quote in 17:1, 17:3. Okay. About 17 best number 1 no. What's in quantum are we see asumge woman? Was it quantum are we see the woman? Asumge woman. Quantum are we see asumge woman? Yes, near fear for the body. Yeah, for the body. Walk home. A woman. Asumge ni fear. Debbie. Mante bread. Mabo bread. And I'm a body be 2 years. The blood body binti. What you be? I mean, Papa, I'm only read the book of Proverbs chapter 28, 20. Proverbs 28 verses number 20. Proverbs chapter 20 verses number 22. Proverbs chapter 28 verse number 20. Was it there? Onipa no kwafo. Was it onipa there? No kwafo. Onipa ya no kwafo. Ni shira bedoso. Ni shira be bedoso. Dinu kro wadwuma Dinu kro wadwuma num. We nipa no kwafo we shira be den. Bedoso. What you mean? Nipa pen tamanya no hono. Nipa pen tamanya no hono. Ne hunya tototo. Ne hunya tototo da. Did you mean any blaboni ti ebi ni awoto? Any blaboni. Ena ma wakwa sakawa no. Yes. What implications in a watch no. Ena ma wo branda no. About your vanessa count. I mean, what gis what ko kuma mi agiska. Hey, my brother. Ena moja modro but the vanessa count. What me adwene no. Ma bon se min kasa min tro say 28 Proverbs chapter 28 verse 20. Proverbs 28 verse 20. What's what the pan of kwafo? What the ya no kwafo na blabom na ni shira bedoso. Ni shira carpenter man. Carpenter. So ya no kwafo carpenter work ni ma we shira bedoso. E di ho. Ya open tamanya no ho. Tell ni I will paint tamanya obi the material brow. Ehu ya na she material ni bi. Ohonya tototo. Ohonya tototo. Akwai material no twitwa ene wonya afoso nya bi. Afoso ni brade. Afoso nya bi. Verse 22. Afoso nya shati wom. When you marry a cabeza, afoso nya da ben na be pamade e be wi abobi aka se material in kayeni. Da ben. De bia material so daben na be pamade am obi aka che se material in kayeni. Oso di padan. What say oye dan. Onipa ya no kwafo. Oye no kwafo no. Ni shira bedoso. Ni shira be dan. E bedoso. Ma me hwedi sa bia ka sei. Enya me patcho me ba kwa Abraham ensa. Oba na odi bia pam. E ba so shirt. O se na ma mfam pam shirt mfam ma. Daben na be ye bi. Bia tade neba. Ono be pam. Atira nkaye nka. Gabi. Do pen tamanya no hono. Do pen tamanya no hono. So ni pan ho ye tototo. So ni mradia anko bi manti do de bae. Anka bi ka hwe ka bia obi papa kwa jiske do koto e. Hwe ka bi obi papa. Hwe obi papa. We jiske do to. We jiske do to ka we. There be Satam no. Okay. Satam no obi papa to we 5. Obi papa to we 12. Obi papa to sanya cars we bi. Obi jiske do koto ka we bi. Ene ka we di chawa wo mpe. O wie no be twa akadenim adumara kwa. Share. Enya dum say. Arrow gas. Tap brano. Who will be na unye packet to Bedford. O papa obi kwa jisike do koto ka. Sa na de mu hu ni nayi. E ba ye bire bi atwa mu. Yes. Daxing. Any? Daxing ni. Asani bofu ka asani bofu. Ka no ba no yanim. Yanim. E di so wo fa bi jisike do koto ka we bi na. Na se di we ama we jawa. And na check ka sa wo ne. Check ka sa wo ne. And am nan tey bi buka si bi so ga. And na obi jisike do to ka we bi. Hey. Obi jiske do to ka we bia ene we odi jane ma ne ma di we be yadan ne ma di we be yadan jai ni bre boni o ni nsen huna chiridi jai ni bre da aya bre e be twam
fam. Aya bre. Yes. Aya bre. Nukrema. Aya bre. And a man fum cars. Oh, very good. Aya nice cars. But a better baby no. Sakano where a see so no a buyer no. Na I just say, hey, ya children, I love my car. Ya church will be a chi. Dear Gugu, big boy. Siman Jole. Dear Gugu Achille. Dear Gugu, in Shanka Wafo. Short can't see him. And there, wait, oh, papa, be who of a big can drop a koto way be. And no win or the way Jawa. Nipana wuna a bragu. So unya saja padina di Jawa no untimi fa mobra. So shall back it. Na check is akola na nya 1 year. Na se ne wo ka se piepie we mu and I say boys omo chesi nka so to bia wa body o. Anybody born in a woman no. To bia ko just schedule to we bi. E be to be the 20 years. E be do no way I say Jackson ni. Ni swabola. Eti boy no timi American hunu amfa so bi eni so. American hunu unya we ya American hunu. Adi esi small man samba. Mercedes Benz ufu sabi ama. Shebaya. Eseme na bezo ka chama no. Munya ya ni breboni ni sanwunu akiri di o. Yes. Tuka omunipa. Tuka omunipa. Na kazi tutu baba. Shimu speed. Ngwa si America hunu amfa so bi eni so. Eyesi kani bre. Yes. Eyeni bre. Yes. Eni bre. Yes. Eni se hunu. Yes. About the evidence and count. Amen. Okay, Proverbs chapter 28 verse 22. Proverbs 28 verse 22. What's on the bread for? What's the idea? On the bread for? Me na mcho babo no. Debi. Me ye pretty bread. Debi. What's the idea? On the bread for? What's on the bread for? O pre ahunya dia ho. Pre ahunya dia ho. Na o hunu say. Na sa ni bread for ni hunu say. O hia be ba so. O hia be ba so because one problem betinya let you down. Yes. One problem. But come out to fam. One problem do to fam say timwa. Over your mobo. My brother Gyae Anibere Bonnie. Yes. Ninse hunu childi wate. Gyae Anibere Bonnie. Na obi tu na mo akobe aduro so. Akwaji sika duro. Akwaji duro. Adi apa hunya de. My brother, me so bebre. Hwe ebeto bre ube hu ade na esudi faso. Me na mka kira wo. Correct. Ube ye mobo. Mo ni mra wo so. Yes. Mo ni mra wo so. Proverbs na some can be okay. Just the okay. Proverbs 28 verse 22. Habakkuk chapter 2 verse 9. Okay. What's on the bread for? What's on the bread for? O pre ahunya dia ho. Aba for so pre ahunya dia ho. Na o hunu say. Na say ni pa ko ni hunu say. O hia be ba so. O hia be ba so one problem betimi let you down. No be what's about o zero. Gyae Anibere Bonnie. Yes. Ninse hunu. No bi tuka omunipa. Tuka omunipa. Semu omunipa. Dabia. Ka so wa ben omo. Dabi. O de ba bow hit and run no bo no kwa. Afan ho adi. Ba si bi tutu kasa. Ademu obi sika no wako wia. Anu ampam. Oba de fari sanka. Amen. Wakwa duro so ya nyama ka ba ko nyango. Habakkuk chapter 2 verse 9. Was one yo. Was it Bible ka say dua wa chira. De onyanfa so bone. Do pemfa so bone. E ma ne fie. E de ma ne fie. Said do ni prebo. And said you why wadwe say what timi asisi. Eti wu chesa wo chira nyama. O chira obi asa wa ni wa. Oboa. So ma ni fie afi musuom. Wo timi yu mfi musuo num. What to agina? Bible say wo ko to agina. Wo ni obi akodi wa ma ofie. Akodi nkasasie. Anu a chira kwan bi. Anu abaye nyama bi. Anu sika bi apia wunsam. Eti wo di dinse hunu. Wo di dinse hunu. Unse hunu chiri Bible say nka nchira. What to agina boni. Na wa benya ni wa ma ofie. Na benya ni wo kasia ma ofie. Wo nim de ba so. Oba de fani sanka. And against Sawagiri, and we are Sawagiri, and the President Sawagiri, and then what do that you want to my brother Menka said to be slow. If you ask my dear could be a very dangerous to say. So, Wunya, what's your best one? Okay. I was it. Mrs. Eviasi, Tina, that's why I catch what's your best one? Debut Chim. Wunya, what's your best one? How? Chimnyansa Casa. Chim. Hallelujah. Amen. Ha, yen quadism fee. Yes. Wunya, I'll say a best one. Any. Oh, media minya ka ba ko pe me no ano no me life and me new be me eno ano minya me
Benny Brabrinya, 10 billion penuano. 10 billion can say we are. What's up another 20 billion? You're singing Rumbia, Mamma, Minya one car be to be a man. We have sanity. Oh, yeah, what's your best? On second year, and I won't say yes. At the end of the day, when you bladia, when you bladia, if you do over Tom, and I mean, just mob me, Grammy bring you out, Diana, me, dear Funtia, Diana, Minya, Unya, what's your best? We are some so. Unya, what's your bed? And the mamma copy baby Mumpy. Unya. It is silence to get grow for life. Okay. Or that there. A dinner, a dacucon, not dacuco. Who dacuco, ya pet. Or saying the word radio may catch your plane. We say, what do you Jim? Eh, I'm from the Jim for the Kuminipa. Ah. Because when ya, what's your best? It would Jacoco, or Jacoco the Dada, and I'll Jacoco, and I Jacoco, Unya 1 billion. 1 billion, oh, and then I is enough. I bet me up, Wami. But what's the fake Kumodain? Kumodana, 3 billion. I'm at 3 billion now. Me white number, Unya, I see a person, and also baby a pefe. A pedo the love will be if I know come and G. Who financial now pefe, or not do 5 billion. I do 5 billion now per se, but be a good opus. 5 in Yamwami, 5 in Yamwami, me petain, me petoba who kumnipa. But one who kumnipa, but one who kumnipa. None what do that. Na Sami, 1 12 years. Unya Sabason, Habakkuk 2 verse 12, Habakkuk chapter 2 verse 12. Was it there? You are teaching crow, I will watch him. What teaching crow, I will dear Mojem, and you believe man for Pia Mojamo. Not to a buy our Busudium. Who to a buy who sit there Busudium? Bambo buying. Bambo Ben says over for Yango. Bambo Ben says over for Bambo Ben says over for Christo. James, I want to James, I want to say, Winnie Baby Anamano. You don't pay you today. When say Winnie Baby Opia, when say Winnie maybe I don't know, when say Winnie maybe I would distress anybody. Chow down here 7 times, and I do midnight, do me a new I say, I need blood money and do a previous. Yes, Mammy, Ujana who pada. Fabsika Mammy, Fabsika Uzao. Also, what is going on? Go for Pada Sanomia. Make musica. Only video just enemy. Oh, Jessica. And I drove my father. Oh, make musica. Who's it going? Ah. Kuya Juma. Ye, a quay Jessica. Monsieur, you are so young. I was here. We are Kim, the Federal Cobbia Yanko. Baby, I'm more corner, no, body and numbers to say. Mean to not tell him about. Yes, Papa be so sabre was soon. On him say, I give you a bono, then they are dinner, but I cannot walk. I'm a face to me inside idea. Sikana betono, a very good idea, but no, when Yan come for Christ, but now, obadian for the San Amen. And I do son, almost for Woody, every to me upon me. As some number one chain, yes, so I saw someone, as some deliver, amen, and deliver, in the blood of Yeshua, amen. Hey, one of them is your dynamic, amen, amen. Miss Unya, I'm so about so. Also, when you have been saying, Kai papa di mawi o me dia hia says ye go says chira wo no wan obeye wan say no start bom kro no na me say me kwaduma na me nyawe ya kakre ya wan say ne if we start e twam aza start ya za unya ya o se abadan unya ya o se abason and no be peba or peba and I'm the baby adu ne nya baba ko mienu miensa dia eno ano ene baako na hwan ye drama winya baako yi akire yi hwede o kire na me dia urade domi urade boam yo ya furi yo ene anya na oyi gui se fe do so bompoa fe do bompo nje se wa start ye dey yi bi go and so na wo su bompa ye se wo hia ba no Yankopo dumu bia if it was 30 yi bigu just say buso one wa ma be me fe wutu bigu oba de mfa ne senka amen me say Gyae Anibere boni ani se hunu Anibere boni adi se hunu na ba wo na se fe wujimi so na wonim se wujimi waje wo se wo yanyansani the Bible say due yes okay say due wa kese the book of Habakkuk chapter 2 verse 12 no verse 12 was it due your chichi crow wadi ebem mojem uwi anu akwa Ecclesiastes chapter 4 verses was it your chichi crow wadi mojem not to aba wadi ebem ebusudiem was it share enfia for ready enfia nkopon chan say o man yu adwuma bre hwe ukoye adwuma na nkofra brema di hunu kopema adi hunu my brother my dear sister
ene no wadomre amen ne no nkwaje da asem na ba wo nchen yes nkwaje sem na ba wo nchen yes mesraw bomodin na se wadwere wo nyeme bi wodi nsehunu bi achi eni bi wodi achi amoa hwe bia wonenam yes wodi nsehunu bi achi wonso aya azan sese aya za ka first na kai no kwa for pa be se woti bi nka no kre eni bre boni ni be boni ba wo mu a e ma wodi nsehunu to kind the book of Ecclesiastes was Sankafo no was Sankafo chapter 4 Bible say there verse number 6 who dey tie Bible was in sama ahumi wom was onipa on sama who can we are Proverbs chapter 23 verses number 4 to 5 okay and sama ahumi wom who ye adwuma kakra na Yankopon sam che na mani pa defo yes say the Bible na kan yes Proverbs yanko Proverbs chapter 10 the part of verse number 22 quotation how can was everybody shira Yankopon so onu ni shira any other for and many pa dey or the for my brother obeduma fa bin kan yem fa bin kan ka pa fo nya ye yes kona brante so aburo bottom ye negu na chi na mi ti sinsem fam wo yi bodyguard na opa ya go one city na aburo bottom da obi nyonko achi 10 series bizanso ojiwi a hinoda oda konkoma market oda patasi tanka obledwuma Yakopon sam nhyira ye die Yakopon de nsa beto so no beto nhyira pagu so yes ama de wo hwe na so abam nsama humi wom nsama humi ye wom yes nsama mienu nsama mienu a amama enne sa na manyofo ye omdom nsama mienu omdom nsama mienu ne didie nsama mienu left and right no mudi nyafu nyafu nonse se bunyina amasie fi soro abafam amasie fi so baba down se bunyina ama down se na yesu ya tamuni se wo fi abate kokoko hoya batwani no na de o soro no onsi fam oba wonchen no bedidi ye no bedin ko enne munu nkube nyina wabo ani omni edi gobe bom enne gobe fufuo nyina mo masia ba minim sa mo na mo nyamba wa choba minim sa choba nyina mo nyamba wo ade na mo ya ndada afo sa eni bre boni ti mo nyanse hu na wa kire no ya mo ye ni nse hu no fos ya mo ye na da mo furu soro mo nsi fam biom dabi onse mo pay enchentu minti onse mo sifam na na de mo ntimi nyono mo yo ntimi de mo ye nyama djuma anya permanent dabi nche yense hu oh okay kosa dwemboni bo otrim say ya dia ka furu so na dabi aba na besi kwacho ba ko fufuo dia ene ne hu say woni ya ashatare ko won hia ni biem o me talk dabi go babiom ko jango be hu kosa lai dabi hu na choba nkwaji fufuo ho dabi jai nse hu jai ni bre boni eni bre ben mani abri Ghana gold mani abri Ghana diamond mani abri Ghana japade hey enti wasi fam no ana mo ya ndokwafo ana mo ye hunu anwonyo mo de no babu na kasa to waka asama waka to mu do sama humi wom sama humi ye dai ewom ensama humi ye wom yes ensama mienu amama obrane dadre hunu mo bi mo pa se kokum ni pa men transit mo bi dana okela no nya contract killer what did you make an answer it is sanka bi betia hwe nyema mu yi a ka woni ye bomb pa mo kum ni pa no e sanka ye chi won a ye mo ko hwe bias no yeah ko bias no omno de da cancer kase mu no bon ti ka uchi killer no a no tro bias na mo jeli bias no so aka ho okay ti jeli bias no a bias no ye che bias no a obe jai paabo bi wo ye be che killer no na killer no kom na bias na sa ko bo pa foforo okay discano enem so kum ni pa no di nya yintinu o tese o yusu ka wo nwen ho o de ba boss si adwane upa ko bisa MTT ko bisa ka sa bom krofo adwane hit and run cars ko bisa ka sa ama travel rough man krofo nyama kwa nhia wowom be kum na boys CB abom ama wom chim na kati chim aso ye aso ye party no gum say ya na unu tuomo anu na we ye obi na anu kwa we video bi obi send obi anu no friends say we friends say bottle we wonu wie no a to obi etikọ pan oko tikem no ato bottle na bo oba de mfa de senka amen Bible say jai ani bre poni eni nse hunu
so ni mradi anka nhye kaba fun we atade e hyew oni bra atade fun we hwe nsehu na adidi by wa skete hyew hwe skete hyew se nyini bre boni na yewa oni abre mema ni abre menti hwe de wa ye ho atade ehunu kwa so hye wo mu ayi ni nsehu na wa hye no o ni bre na wani abre na who did this? And I make an Anibere Mountain, who did say, yes, we are so for any brady, a people. The Colonel can pass your some. Oh, yes. That can pass your some. A people. Nibre. So, in Mradia, ya when you be blown one, we will be our general home. Now, shed your way, Yanua. Won't foul be a sembi as a be. We need tea, we need 9. Debbie. I may draw mouse. Debbie. Ebiano be huni pan be o gina nti and when you bring tea and wako fast sambia nya sambia de ni duawa aye dua obetua you sim but when him say ni bre wani mradia and say be one ma we ignore oh yeah but when mradia nti ana ye dua watua no na ka yo ka unko na ka ye wa Unya da unsanka da cause when ibere ade ye fa mawo oba de se men kancho fa mawo ne nti hwo ye papa Proverbs chapter 23 abante ba bia wonam no sika no obi anya bi pan yo ba bia wo gira obi gira ho ba bia wo twem obi atwem ho yes yai ya wadam no ana mi cho se we cast we mu no na sika fo na to yi bi atwem no mo nko no he ni ye that's what do you come money? No, aquaji adra, obi so dibi, obi to webi, and now the area. No way, what the area has been our car with accents to pain. When you're Freddy Pijo, yes, but I'm catch your first naked travel from Ghana to Nigeria. First now, Okok Tamastasia, not Nigeria, I straight. And Saka Wawai, she cast wemu. Akwabi kwaji sikadro akwaji sikadro satam na ka ba fan Carina Toyota Carina okay Toyota Carina kwaji sikadro na tefaso na de mo bia hu so kwaji sikadro no efe odama no okasakasa akwa no tim agei si ke bomanka yi ka Carina nna se me dana no ena mo bia hu se na okwaji sikadro akoto Carina Toyota Carina Kebomo akwa no je no disaboti kai Kebomo anka Carina ono akwa Kebomo anka Carina ana mom na kwanya dam kaka se asa wemu me ma cars bi enti so wo fa bi kwaji sikaduro ekoto car we bia na ode ma ode be den wona na bi kwaji o bi si sanko fo we mu nyina kwa we esi so se de esi su ya aba mani abere ya obi mi nka so to we bia wa yamfum so but obi fa kwam bone so akoto we bi no wi ode abedin se hunu ni bre bone ni se hunu ti topic ni Anibere body ni se hunu wa ma hu ni sa na beto bre bi no wo do be hu de che we mu se be ba ma we ya be low et se ne wani bre we ni bre we na kokum ni pa we hu a wo di be hwa wa mu na ba se yo we do ko bi pe bisi we na ya wo di ma me fa bi ko taxi na we bra wo ya no be you e ma me ba me hu di wa be ka fa bi ko taxi we go bi kwaji schedule we e kumni pa we hu wo bi ji schedule we hu na we be ba wo di ro we akobe chatri mbakumu chiche di peti papa say wo hwe dancing no na wiye we na wiye ebe chen dancing no I'm telling you say we the otalfam say cotton otalfam say cotton men ka say utobia wa yam buzo but men fa Anibere boni enko ho so be komunipa no so be fa kwamboni se bunia anu na ne boys bi ni na mu ayaza omu ya no se di se hunu tuka no nam kromwa traffic cross anu wa wura da so no namu no dia bo bi do bi di hia o te kwan chen sabi de be obedi edin ma no no to nsuo no dia bo nsuo uraba
ja ball fra obi ja ko ball bi obi this year e di na wu keke isi mu nya ni brebo ni nse hunu ate na de mo ye ebi manya bi pen na me just say e bre bi be so no na we sa be na why old man onya old man so na wa ko how bi mu ya de bi abọ ama sa be fe we so nu mfa so bia my brother let me tell you something yeah cars we nyina achi no ukolapse ya ambulance nya do betum hey asemu obi ovie on tobi ni na adwen ko obi ovie oni bi tade na odi ani brebo ni kope e kopere uhu ka fa to ambulance mpo ene to ambulance vie asemu obadi enfani senka amen me si Gyae Anibere ni nse hu no Proverbs 23 the Bible ni kasa chirawo verse 4 me si tani me wenya be DJ ukola se kim ye be fru kanim ambulance nya do be shim atobi debi obi oni bi si abanto no yusu obadi enfani senka amen wo mi adwene amen mo adwene nya sharp yes no ni mouse eni bre boni achi kodinse ne fa kodinse hunu ona abre apesika nya no on fesika ninse hunu dabi on fesika ninse hunu dabi on fesika ninse hunu dabi tie Bible Proverbs chapter 23 verse 4 4 to 5 emri umo jeni hwedwe emri umo jeni pa hunyade enko pa hunyade tie stop tie topic no what's emri umo jeni enko pa hunyade enko diegu enko fa kwamboni bi so enko pa hunyade na sa hunyade na odi Anibere boni be pe na odi be dinse hunu no tie na wie ya what's Gyae hunu mu yetridie Gyae hunu mu na chew se menya weyi a me be kakra bi menya na e ka me hye bi na me de bobra na me bu me tufu se wunya ya o si abaso se wunya ya o si abaso yes o se ke wi na bo se o se anyi enso na fe drag na twetwon keten na do ko be ya nko abenso no wati mu de ati o si ase de te fe de be ka bia na wo ye dai o yo o ba de fa saka ba kanu enu TV no be anam no ya Anibere ba enen ko fa be good TV so bebre na wo wan ko fa bo pro obadi amfani senka amen abegu TV bebre edis ka duo chesi nkrofo nyama na first nanka sabe mani mu a e fede first nka beti yes lodge na nka secret society obeti yes Freemason secret society and I open apie and no papa first o papa if maintain read na you papa we so we o ka crowd and then o shout we catch us o ye bi first yet in lodge this man this is e cho be wi ase adu se wi ase ye e wi ase ye asemu hallelujah amen obadi everybody senka amen homi adwinu amen e wi ase ye emri mo jani emri mo jani empa hunyade enko pre hunyade bi Gyae hunu mu ekyidie hunu mu no ana wadwen na ye usa wodi wani besi die ni hoso hwe ahunyade efuntaban etu so akode etu kosoro eti kas ni bra na me ncho kas no enye se ka ni betu debi tio ne bre betwam se de tie biara ti na me ka cho so obi kwagi sai kas ni ma me fanchen crofo me ka so me waka me ba me tikab many mradi enti me masofo obi a de ka na bai de kudemu a pastor chetin kem pastor mensa chetin yes ye nya de bai obadi amfani senka amen wey ukoko briwani uko bri umojeni ukoji we say we obi jis sata me ba wey obi kwachi sika do koto we bi eti bi me say obi hwem sabe wo su oda papa bi olu ebi dampa su because sabe sika no we say su ni nfa so say ka be ka we what driver be na do we be manual odi be adwuma odi kwai yento area be hina we so one be to we kana ngasa ne bo enti say papa bi jisika do ana sabe wawu nu aja cars we bi amamu a we moto ayi na mbenya what the criteria ne say la show di we be sisi asa eti we opa enye ebetu enye se betu ayira o ebetwam kana muna we anesi we you say in grass be bia ka ankodo ene se ko isi why dwuma yenchi
He said Chinefa. Yeah. Chinefa and Kako. Yeah. I dear said me say. And you my young Quanefa. And you my young Quan. And you're going to Josie, baby, and one. And see why will be a mouth. Jabidie. Kako, my money. Get my area. What is it? Hello. Oh, my dear, and Vanessa and Count. Amen. Wait. First in Cronk is way 2 hours. Where we are. Easy. This is next week. Back a coat, no bag of bocona, 10 a corner. This is that's a net. I'll do what Fabic or just draw a quarter to Webia. As is all. It's Papa Mangase. Ah, wait, a bessie sooner when I cock a day. Ah, that may be moment. Ah, Miss Papa will be. Papa will be. The Papa will be. Hey, where's the way Crabonidia? Can you watch all? Allow what you do. Allow what you do. Allow what you do. Frizongo pay. I say Sisuda. Sisu. Hey, Master first class way one years old. You did not take school for a cobo baby one year cobo. And yes, since when. And it be qua now, but what we see, no said to me, can watch it. Was on one America check. That about the Yamabo. Amen. When we are sense to pay. Now for Brumo Jenny, I for Jessica Draw. So be Jessica Draw to Webby on Yamabo. I am a boy. Or be Jessica Draw to Webby on Yamabo. I am a boy. Or be Cocumini Pebby, no, did you Webby? Sabin and Niwi. Then you. Ah, be Cocumini Pano to Webby. Nani kumi pansa ne kwa ti sabre ko jiska do kumobi ani to ka we bi na ne ka we hwede ayesi hono mu a na sabi na ke ni mu nipa nanka sabre ko ti ase ka oni de woni mu e be pi ogana e ke bi ko obuafo bi ana bi oba de mba ne sanka me si hwe ani bra bo ne twonfiri ho yes na twonfiri se hu no yes emiri mojani mpa hunyade enkopa hunyade bia sha hunu mu akiri dia hunu na cho se ena me kwa ko peska u ko jiska dro be ko jig mesi unsan unya ya usi abeso unya asi abeso o o da kokko beteso uye na ukun nyan ufi nyan na fo ko nantwi ufi nantwi na obekum nipa finantwi na obekum because twi kasa makache mesi unya ya usi abeso kasa ke ba ne sanu a na fi adrage o sa wachi enye nobody am fancy sanka amen tu saka efe no atati efe e spirit e bawura mu sanama wudi nse hunu bawura mu ani brebone no wudi akire na kopie bebe ye mpia efe ma wudi nse hunu achi wudi nse hunu achi nobody am fancy sanka amen Proverbs chapter 15:17 Proverbs 15 me put some in the class match now verse 27 what Proverbs 15:27 ko was emimu faso perfo emimu dan en faso perfo emimu faso perfo o sele fie emimu fa so ukoye mim na de ko pe bibi Bible so be se wo fie daache na de okira achade ne betena Bible se de okiri adamude obetena se so ko bapo bibia be faso bia no ko kwa so and no bitim pabo atimi baso ni pabo bodin no bi ekokum ni pabo to the book of Amos chapter 6 verse 3-2 verses yes pabo nti obi kum ni pa my brother ade na Amos chapter 2 ade ko tie tie fam o ko di Pedro won obi pabo we de bre pabo ana bu Gyae kan o si mo ni mrem pabo no na ke enko oh yeah enko yes yes ana sanity pabo bi hu so bi hye biye ni we de bre enti ba bia ye nwura ba so hura na dia be nse hunu bete bi di bona ya se keke we de bre ya edu ko pe ba bi ko wura ba bi ye nwura bete bo abranta ya sa so kofo latripo sa bete we ye ni akire dabi bete ya draw bi a wawu aniti yes skeleton ani bete hook no na dia skeleton ya de bobra dabi body mbandi asemra amen me se wi aso unya ya wo se be so unya me se sat fatu trim uyo ba fatu trim yes uya branta fatu trim yes ge bweni dada na dan ko unya ye ntu fu se be so wura mu wi a
Most of what bregu. Yes. If what we ye baby. What sell life? What we waste time? And then what domre? Amen. Then on kwaji da. Amen. Asam na ba woncha. Yes. Book of Proverbs na ka kire no. Proverbs chapter 15:27 no. Verse 15 verse 27. A minimum for superfo. We are no kan me say e mo so ya kan mo process no. Okay. O say a minimum for superfo. O say the fie. Wo so obese wo fie da chi o. Na do chi atade Ya do jihad koso. Obetena se. Imo chapter 2. So oni ya kasa obi atade ya nyi nche so obi chewa de anyi o. Obi anu no di akire. No di akire. Wow. Dadie bia wo de be ma ni bia se yewe ma mi bia no. Na odi akire. Ana me se obi ma obi bi di nti obon kwase apa bia na ayedai. Odi akire. Ama ne di sabi kakra odi ma wo to bibi di nti. Odi ato wadwene. Ato nim de. Eti ma wo di nse hunu. Wani brade. Yes. Wani brade. Wani brade. Wani brade papa. And no bad te bi hwe won ni bro no ane ba. Ono ane ba. Ono ba na nse nya wona aka so ba nse gya won chen. E no so hye gya bi won chen. E no to. Wa na che so mfani me megbe fe wie che wasa wo so akofa bi be gudie ma me na. Ya na che no. Ha? Nya wa na so ba ni hye gya won chen. Wa hye gya no won chen. Wo to wa ye ni bi. O to wo na nse ya akofa nyem wa fa wo ba ni nyem ni bi abegum. How? Wow ba. When you bring. Ba me wani blood here. And one mu TV no. And try kura ni bria ba. Oba de amban sanka. Amen. O mi adwiri ni. Amen. Tie ba bu ni kasa kira wo. Me pacho Amos chapter 2. O se dia ba samu. Verse 6. O se dia. Sebra di sie de. Pa buanti. Yesu mu yo mi san na ntimi na so twen. Oni ba kum yenu miensa. Adam ye ni bla wo ya. Me na na so twen. Oni posa so twen. Oni woni bra tie no. Anya de obedanya so twen da. Se o ton o tren ni de timi ton nipa di diska. Se kokoka. Empa buanti. Empa bu bi be shanti. Wo timi ton hia ni. Ya ko ton hia ni wa. Pabwa because tie one ya be say pabwa ni mkwetiro to yo because ahunya ni no nipa no koto no e wodi no kodi ye no sikaduro no koje ye no de odi sika ne kwaye no oto mu niema ton pabwa ye dey e obi hu fa so pe hu pabwa hye o nyeso mpabwa nti na kokum nipa na wo ko pesika bone no a hwebi na de bi aton pabwa hye na ko poso men kanchos e ye curse the yes ati eye bonikasi muso di wachi na no adombre na no nkwaje da oba de mie nhyira proma omo ni so ntawo tom papa boys ye bi mu ye na nye ni brebo ndi de oye odwum nkati awa woton nkati no ro no udi guguntafra ani brebo ndi ye choba awo ye ndi de bia wo bekọ no na de body frame no ya wo ya fram da ho onkoto si ye body so da bi on ko to see ye body so da hi ba ko no ye wo we ye di ye de gu adem na ye de net akata so na hunu ko o ba so ope body de we yi na o se om fram e ya nwune wom fu na bre banchi ro na ne de nwo afra ene ya wa nti fram na da ho no ndu ko white one da o se banchi when so da ho no o se ene ye body de hey on korti si body da bi da be na mbesi body de bia fufu ko akodi fufu ne ngo banche ne ngo ka chesu di fufu nyo na ayo bi boni sa ni ni bre boni na di boni ni bre boni ade tina sa ni bre boni wo ho ni bre sa ni bre boni se hu na abo abra bo mu a sa behwe na ma de ye nkwan de bia ko fa na mi free o ni pefe unu obi aye one unu obi aye one ana nkukọ funu ayenim yade ekun won wonti dia make na say oni Potiphar mabi aye one omu wa no oto ntimi nto de wo no to say wem ana me nkukọ no be 10 bi awuo enti no unim de ye wo no akọje ebu Potiphar man so kra wa kotu agu eti script ma on no de san nkukọ no de ma me no de ye mutimi kun pete di anye nkukọ ananu akwa bi akukọ bi oyiye akukọ ni so ye se ne sia no akukọ nyakukọ Debi akukọ ntesa debi akukọ no egori debi a Poti nkukọ so endi sa debi wa ko choba akukọ nsa da o eji akukọ nsa debi
Petensa. Koko se sucha koko. Ni penya ne pepete. Debi. Ku pete dia franco kwa ka chose we akoko ndi open sre. Ne sre we yesi. Odi paso we ni brad enti waji pete sre. Dia da ne akoko. Ni mradi anka ba wi pete. Asemo. Yasi beni. Eze wo kocho ba wu se o wi ngoko ntiwa. Because oyi we no that way so we. Wa bobo na chiro. To ni brad ya. Kaka gasia no. Pete. Na se wo mu butu pete lai. Mimu fa so pefo o se ni fie Babu so eden o se ni fie na do chi achade ya no obetena se to obi ko pade obi timi ko fanye ma e beton ene ma oton ade no timi ye 1 cedi o se 5 cedis o kas o untete so ma o se enye you know the unim fefe say ade ne 1 cedi ane ye ho bone sa ya ne kasati amanyofo bu ye nkwasia muso am wodwo muso bu ye nku ye bu ye ho nkwasia yesi dollar kosoro eno so we pejade die ama wiasi gani ye hu ye ho ano Debi enti ka obi nko na nka dollar ni nya bebi agina no a no mfanya politics because obi ka bi tia ne bi atwam say na mo dollar no kosoro me fa dollar no kwa mbe me pa chaw enye baton Debi ye pomani ye yo yes a cobi kuna ka dollar na hangi baby hangi no hangi baby ejira no ade na mmea ye oboni sa ni nyina ye ni bre boni ni se hunu yes ni bre boni in se hunu we chire ni sa ade ni nya de papa Debi ade na man ni madam na de untimi nka me wini aba won me wini aba wo bre we yo sabe producer obi careless bi wini aba no se ye di odo na eden edo anya sa ya fidie we tombi yes abetombi usu betombi because se koye efidie ebi ato party ni bi okay entina na obi dum so ba pe no obi su cassette obi because obi die politics yes na mum sanka ye na ehu say ye fort bi na aba na bi tu mu a ka na obi su nka bi ntie obi sa mum ye mfa odo ento abama ye hu say e bia na ye dowo ene ye bibi ntie ye dowo say ba be die nso na hwe bibi hwe omani so ye mai enne ye de nsam ene ye de cassette ye ho ena we say na we na say etu papa no so beto say fidie pepepe ni breni say hunu ntu bo say folk kan say hunu nde okay kan say hunu nde bo say be bi chiro beto mu bi na fe wo so obi dibi ka bi chiro say won't preach na say a hwe no TV no God ye mi adwene no wo da won so da na ti okon agima sa wanya wonte ma se da obade mfa ne senka o mi adwene no Bible ne kasa kira wo yes some Bible kan mu do the book of Proverbs Young Proverbs chapter 20 Proverbs 20 verse number 14 doko to ade ne ka kire nyongo se enye ade 1 cedi no o se 5 cedis o se enye enye umia wani na onya 25 series no na da no ho kope o da no kope o papa no to mo no wa no mecha no o di man say o me demand 5 series yo the when you o me you ya dey offer 50% me wasi onu ase enye sa no to no na so da no kope so tua ka wi na da no kope na ho wa no se wadi usunkunim just wo wagimi wa wi nu wagimi anu ye ho boni sa ande ye ho boni sa ni nyina ye ni bre boni ni se hunu wo say ani bre boni ni ba we se hunu se we e no ho no se mecha no down ti niema bi ukoso ya bra bom a e manipa e be kan me se enkodi sikaduro bi achi enkopade bi ne na abetwam anya temne ne betwam o wuti wa na latest one aba the for dia na useless no correct useless. Proverbs chapter 15 verse 16 Bible nkasa was already so much the ketwa when you pose ni suo mu dan and the ketwa yes ahonde pia o hawo ye pia o hawo ye dan ewom ati wow ati me si wiase no unya ya o se abesu wo Kade ba ku ye meka wa ene obi ti say bibi ebrobo wa hu aye din kakra no wa hodo right is a dollar no Yesuba na ne de euro dollar ni ti da be no man gan ye be trase ba kokko di vu apen pass so kan kwa ne ko ya ye ko ewe ho ye kitesika wo ye hu o sesa
Hey, serious. O bre papa. O bre papa. Ombo. O bre papa. Ma ko China pen. O kita dollar. My brother, this is our bank. As no thing ko change to China. We. Ghana. O pa ko gina wa dokun re nchen. Na di line no so. We na number 18. Na the dollar ni say. But catch yourself. Tell him. Aneba. Ani kelak bina o. Hey, dollar. Minim di obetime yi sa dollar sune free yemu. Yasemo, hayo. And no ni no. Et Ghana. Idi enya. Edi na aya diswa mayen. And na do to akrante se dollar kosoro. Akrante bra no. Akrante wura. Se dollar e den e kosoro. Ta akrante bo so e bo kosoro. Akrante no fupi. Akrante wura no. Ye dollar na to won. Akrante ona ye no. Akrante no na wura mu no. Una ma bubu habama na we. Ja kwanche ko nyi akoya chemeche no enya akrante a. And dollar na ka bibia. Bibia na okojo so dollar kosoro. Johnson na okojo so. Dollar kosoro. Inti ya tum kosoro. Dollar na okono. First na ke once in the ne ko an. Wo bra sabi yem fa dollar ntwe toilet. Yem fa dollar ntwe toilet. Dabi. Den ni bra boni ni se hunu wo ya bra bom sa. Adosun dodo. Ba ko preach na wie na me pe ba bia Johnson. Yes 1 cedi. Me am Johnson so 1 cedi. 1 cedi. Mo dia. Ni am Johnson a ni ko hwe aguo no. Mo sa je 1 cedi. What of you at 50 pesos? Uko year 1 cedi. Ni am Johnson mo dia. How? Nanga bodu tisi papa di preach wie ni. Kanya mi sama wie pe ba bia Johnson. 1 cedi. Ni am Johnson 1 cedi. Ni am Johnson so 1 cedi. Me Johnson wo dia. Pressing. Proverbs chapter 16. Verse 8 no. Verse 8. Three ni mo de ketwa. Yes, No ba pia. Every three ni kwa so. Ada bi ebo enwo posa. Ani blebo ni. Ni se hunu. Amba so bi eni so. No bi ahodo aburo. Awa jese odi aburo ni sie. Yes. Na se bro short a. Mo yini di aba abontene. Ama ne boy e dene. Ama bro di boy e den. Ba mo said no me be kan. Yes. Aburo wura. Yes. Aburo wura yipie. Ye aburo bi pie. Yes. Tama bro boy den sa be na me bro ni mpia bontere na wona di won ye sie na niwu ye Kristo ni yipie Kristo fo mo na di bro na sie Bible so di sie Proverbs chapter 11 verse 11 verse 26 what say the okra bro no do di na bro sie no enkrofo tumi no enkrofo e den tumi no be kaso na nshiraba di oton so nshiraba di bro ba o ye den oton so tama ye wache ne na bro wo no ye bro ni pie sa bro ho kira ba nti o ye bro ni pie se enkrofo nto na do no ahodo Bible say curse na be nyanuabo na be nyam no chogu Bible no I transfer them na we di ye teachers na watie tiwe po ba wo bo ni hwe ani brebo nya na mu kan wonu TV no o de mfa san kam amen do krona bro no wa bra tama ye ye bro pie na bro no bo aye den no enkrofo dome no nshiraba di oton so nshiraba di bro ni ba ye ho ache no yi na bro pie do pepa pachiri kwan no o hwe ni so hwe ni so be so ye ni na do di boni achiri na bro sie no boni so boni ba ba so menam chogu Bible no bi si Gyae Anibere boni ni nsanwu na chiri na ne wadomra na no kwaje da asam na ba wo ncha ya gini kwachire na me se wiase wunya ya wo se be so me se wunya ya wo se be so eno bi ntu kwan ko Germany not Ghana na me kodua me ahia ena wa unia ma wo ye ho obi nko US no kranya mimu pa kodu rafi wa bo wasumu watwe ni brebo ni ntiwe de wonam sesi a abo wasumu watwe zehunu tedi brebo ni ba wa kwamu a wa fe wonya ni nyafu yes tudu sam yenu ya dai edidi Bible se men kan Christians nchire obiom Wasenka 4 chapter 4 verse number 6 was it in some ahomie wo mu no some ahomie den e wo mu no in some ahomie no Proverbs chapter 13:11 in some ahomie wo mu no eye ese in some mienu amama obre no hawom okun adua bim enso ade na okun wo mu no enya de pa yes so tie ni a
me madwuma me ye se me sofa wadwuma no mu a eya dwuma pa na me ye hye but no bi ku no ho obini mo jani wa de bi oyem ade no oye no so nya de pa yeah brother Bible say twa wo ye papa yes sir e kan wo to say kabo unya ogefo da ana dwi mi hwegefo ama me tutu mani na kopia na zia ni mi zia so ona na dwi mi sraw se hwere chi kwano pa mi sraw awie mi sraw anwumre mi sraw enom na wabrabom hwere chi kwan na wi aso unya ya wo se abeso Proverbs chapter 11 ahonya de afri ahuhudie na topic ni say Gyae Anibere bone de nsenhu na chidi ahonya de afri de be ahuhudie una unim bebia wo ba obra ne ko sa ahonya de afri ahudie me so adentira na de ni saboa no kura kwan so no e ma no do eso mu bie wow baba o weka bia na ni adwuma na kono ye oboafo but wani biri boni ndi onwe wiye as now for say wo ananka wo ye adwuma wura as no woni say weka na ote wo no na ma sabe otimi kokofa customers ye dai eba but ni biri boni o wakwa mu ntinu wura fi kokofa customers ye dai eba na so wotie mi na mo adwenya sharp yes dwene di kokofa customers ne ba no uti faako no kofa customers neba oyo weka dwene ho oh wo be ni bra ni de ketua bi na firi ni ma no ni sa bre ni oni bre fuo bi nso ade enso no ni bre fuo bi ade enso no onkai en no kai wo de man ne wo yi papa no de man ne ni papa Sani ba ko ba bre papa. Okay. Wo de man ne. E no kai say why ni papa. Ade a che so pa. Onya hwema bium. Bebre. Onin kai. Ni prefo bi ni kai no yen se hu nipa. Okay. Jimi chankwasiafo be edu. Onu ba ko fo jimi chankwala 300. Hey, ni edu a chire. Waso sani pa ko no oyensaye nipa. Yeah. Wo fa akofo office village. Odo abetra krom a edu akosua driving. So do you driving and go station cause all of any pabone because car key no crowd one catch and na mo faso na car key ni be crowd okay it is all trust ye na the key shem na ye tanwe a curse man yes kona kan na uchi hwibaro a curse man when one can wo from somebody na the crowd did ho no you're very careful yes about the information can amen o mi adwene no amen say wo na wo tiemi ye wa ma genya sharp me se sa bre wo tiemi a me se wunya ya o se abeson yes wunya o se abeson o wo se ke wia na wo ka se say nya bia no me dey kakra we sa na nkofo bi di frase no no ko wie be bi so mo ko upgrade nko ba upgrade me na mka chero ba how miss ba du ba ko pie ba bia yempi ene no wadom na no nkwa je obade ngo sra emra wo so emi adwene ni yenka Proverbs yes chapter 20 verse 20 21 verse 20 21 verse 26 na ademudi esumbo o si ademudi a esumbo eni ngu ewo nyansafo tenabia eni engu ewo hefa nyansafo tenabia ye quotation yi ti ademudi e den esumbo ye ka ademudi enya Bible dabi o kan ko kan English na bo hye ademudi e wo enya hye Bible wo so precious treasure what nti ye ka he's talking about the japadie esumbo nti twi no onye ni a obeka ademudi na won nya bribe enya bribe ademudi esumbo hye ademudi wo so hye ademudi wo so nka hye bribe wo so Badi azie edi ekadem dia wa adem dia na oka wadem dia ye wajapadia edi japadia sabre wo pe no wadem dia sombo Bible say ma eno nsomobo kakra na wo ye na efirimu ba no padwuma yo na nsomobo tie Bible adem dia sombo eni ngo wo nyansafo tenabia engu tabaso engu ya we man wo sra baso na wona adi apotre eni nyamisuro ehwehwe no enwosra ne beguso a na kwaje sadi nyakopon nsam hira na mani by the for the same quotation na abam ose enwo ebaso enwo so guso na okwasea de oseno okwasea de oseno
And I'm so any brentino. Obeseno. Proverbs 21:26. Proverbs chapter 21:26. Obi wo ha. O say obi wo ha. Na ni brade kokokokokoko. Obi wa ni brade kokokoko. Oba bi na ni brade kokokokokoko. Wani mrade anka nche obi kunu. Oni brenti uche so obi kunu. Pani de da. Jesu obi kunu. Nu obi ni ku abobra no. No back where you can the book of Proverbs chapter 14:1. No Proverbs chapter 14. Verse number 1. Beni brefo we Obadi asem. Tie Bible. Also obenya nsafo no a. Onu tie awade ase no a. Wo sini dan. Oni ni ku abom no mo bobra adwuma ye on di bi support ni kunu won timi atasa si dan. Oba kwasia bi fi. O de ne sabediri. No abedwire egu. Ma na awade ni ba ye basa. Papa ni bide fo so ka obi oka ho unhya oyire ni monyam unko ma oyire na ekọ unyo bia sabi ubse ni pemkurai anka wadwuma sai anka sabri kese ka utimi hye oyire nkurai unsa nhye oyire nkurai abi sabo yire di oyire atam adan uhwe na ye won krofo bi so a uka baba na awra ho omo ye nkrofo bi a your friend when he is stubborn proud. O he ni okoko o mo ade he is stubborn proud. Okay, the book of Jeremiah chapter 22:13. Okay. Jeremiah 22 verse 13. Do fa okwan enter so. Do fa kwan enter so. E tichiri fie. Tichiri fie. No di sisie. Esi na ban soro. No man nyanku ye djuma. No man nyanku ye djuma kwa. On fa na ketua ma no. Wan kwan bi mo nam so. So ni pani nuye. Se ni pani nuye. Sisie. Obe yusu. Ha. Yusu. You be body. Yusu. Timi wiye na yere. Ha. O wiya ni boni ani na adwuma. Okay. To wiya no. Papa no sa de ye masam. O wiya ni. O sa de brebo na chi se hunu di akire. Aye, sponsor. O yi bo bibiam. Oh. That's how the faggers. Say wiya no. Sandy faggers. Oh no. Sana baba bi so tie mi sabre. O yiri so, na yiri kwa so nyina, kwa okwa nyina. To de yakwa no mai. Enye wakofa akran time nso so kofa bi. But driver no one ne twempranti. Apeti so okodanka. Lai momo. Okokwan so prekope. Because wan kokwan so o timi kwatwempra. Bia 3. Kan wani TV no edu say na mu ya dwalai. Na nka men kan kire hwan. Wana be ka kire. Kawa me ukro keke. Simple. Udum TV ayede. Oba dia mane senka. Amen. Anu we nyina chi wonu ma no ante hoye. O ka sinya ko pote so wan go school wa. Sure. Oba nu ma hoye edia gu nkwasi asam so. On ti ase da o kan the book of Jeremiah. Jeremiah me do for dia asam money. O ba nu hoye gu bone so. Hey, ma waje sharp oba dia kasa. Let me 15 Jeremiah. What's me dofu? Hey. Proverbs Jeremiah chapter 11 verse number 15. Me dofu dia samoni. What dofu e we din samoni. E dia na wo ye o me fie. What so dem wa ye den. Empire ye. Bible say ukobon pai. Eni aforibo. All night na woko. Ebe yu musuo no ko so seed. So amane ne ba. Amanye bi chesi. Obedi arusie. Na amane ti taw da chi utabo. Wonye urusie da. Dabi. Me na mchogu Bible no. Dabi. Me printing press. Dabi. Oba dia bani sanka. Psalm 50 verse number 16. No aboniye for there. Wasu aboniye for there. Awurade say. Wasu wakacha wona say. Adentina wo de wona kama sade. Na wo de wanu pam akogya sadam. Metia bonsam so ontimi ntia obonsam so. Ontimi ndaboni ontimi niboni nkogya yeshira wo nshira. Dabi. Asafu yo awo ye kronkro wo boa. Na wo de wanu bo mapam din. Wo wanu ko bo apam din ase wo ko hira Yankopon. Wo kire nim ka. Wonam wo kire nim ka. Wo to me sam gu achi. Samba won chanu atu egu kwa so le ko matel le ko plezi o ko Roma o ko Asia o ko Vivi yawe o ko awoyo hey dem he no TV no o to me sem gu achi nyango pa samba won chanu atu achi ba bi kura wo hu wi fa na mo kronfo ye one woni ya wale self force na bo mo sum ya Christopher ani bre boni ni nsanhunu nti hwe mo namfofo hwe gang krofo mo hwe wo ta wa no ko boni mo ti wo yusu ye gidi ni wa ja wa no ko boni o tachi ba to pala da sama asma wo ka to nua so ya ntro what trust kauni ya ho sama kam ho nsam ho wona ba mpo so paro mi ba mpo wo party man mpo said wa wo nua bo wo di nua ko wa ta bo bi supporter de ko wa hwe de wo de ko enye jimie
na mo so mo ye duro so dia mo so nyansa mo ni bi e dia ma mo di ye duro supporter e ma dross chanton dia kwa timo nya dross amuntu nya dross dia ma mo ye duro dia mo nyansa dia ma funu o kani ma fun o fan dross bra mi mo pe dross mo no da dabi Crawford bossa in Crawford singlet Chaloti. Oh no. Chaloti. Amen. Miss Baba said, we need Brabonio. Yes. And it's a una children. And the Brabonino, and we always a moon. Yes. And we always a moon. Or body of Vanessa and Amen. What we are doing. Amen. None of what them there. Psalm 37. Verse number 16. What's it? Adia kakra on the patron. Ye, Adia kakra on the patron. One tayo. Esre aboniye fo bebre ahonyade a edoso enso obi so ompani sa kakra woni nsam na yawe be hira so amano ompani sa okope bi akam yes tiye me obi e udwale yade bi a wosom yede oni hwa som enkwasi na bi a woda woda puto wankwasi ade aye di edi be boni ni se hunu di niam na wo ye ye we chire no would have said, Miss Minkasa, but I didn't know what you need. Maybe I midnight and I just would say, oh, but the Evan's and Amen. I can go with you, Jimmy. Oh, but the Evan's and Amen. I don't know why I didn't come here, Jim. And topic Nabeda was it Gyae Anibere Bonnie in Seunu. Anibere Bonnie didn't say Unuba. Yes. Who anam Bonnia? Ewie wo nsem hunu ana me di kasebia tua to se ewie ase wunya ya wo se e beso ti sa sam ne di panyimfo bi ni mrantie bi mabo bi akopie bia yempie me se no obi su odam dendende anamonto bi otu ye ana na dwo body amfani senka no nsa no so be giasam na dia asam de betinya sen afa oni paduam na dwiri apam bia wo se fana hye wakoa mu mo body hu so wanu wote bia wo mu no Shon we na baby awon nam nye da bia o kan babu na de imnantie ni panim na maba wa panyina akire ko wie ababa na bo ho adagya wo social media abada wo afebo asma mi ke da wa afebo nchiri maba beto enti de mu ye ni social media no te wuni ma me catch your plane so wo ya de power ho no ma e record enti atemu de du enye fe na be pa chawo wa jimi dada e wo ho record na ho dada wo wan kasa okuta evidence no nye dia wo de hide o wa show niema bi eti mesra mo mum ye nya ni brebo no obi be gina na me wadan o cha say ni dia say nya dia ba dia hu en no bi ti hwe TV ni biri obi atade a hye no ade bi show obi say nipa no wo check na adwene bi wa atade a show obi say ni awo say me fe wo check na adwene wo fu say bi na adwene da nko ba hye TV na hu no Facebook na wonu o check adwene we papa bo anka na dwenda onje de oye no wo so ni biri mo akwhye bi ama wo adwenda ho no ni biri bo ni mo akwhye atade fon ti babu ma wo ni otufo o ma wo ni hwo ye ebi didibide be bia chokan the book of Isaiah chapter 30 verse 1 Isaiah 30 and ne bi hwiri ni ma bi do one year emetiatifo no se ya we na kasa wona wodi aginasem wona wodi dian aginatu sam so na emfiri Nyankopɔn de no akɔtwere bo na wapama pambi oni tumi bi akoya pam bi enye me honhom so enye Nyankopɔn honhom na die se wodi bone be ka bone ho se wodi bone be ka bone ho wo sim ko misrim ebi mu sim ko di nro wo mu misam no asam wo mu misa Nyankopɔn no asam so mu ko twi faro ahode ko twi busumi tumi bi ahode no ko hye misrim nyu ko hye busumi tumi bi ase faro ahode beda ne wani wo Nyankopɔn se nyema na odo wura beda na odi an ani wo na misrim nyu mu dane ko hye no da bia wa ko wura na wo se ma wadi dane ahohora ma wawie wasam gini kwachire na wunya ya osi abaso oba de Vanessa nka amen enie na beje bo ho ban wuji bo ho ban de na ekosi ye na pache aduro wura ne papa wo nwi aduro wura ne mami wo nwi aduro wura de kromu hi wo nwi aduro wura mpache ne nana wo nwi ahifa na wodi wiase ne ko oba de Vanessa nka wo mi adwene ni na wunya wiase nyeme nya na hwere kan ba so be na benya Proverbs chapter yanko adit ne sika kwase nsam wo Proverbs chapter 17 verse 16 adit ne sika kwase nsam so de betonya Abra woni tire
Tiati. Who dey be bia wo dey o obi so okope sika. Sika no okope no. Wo dey o wakofa netie car. Wakodo odu netie. Wonye sika no. Sika no kofie kokodie kokodie. Say do ache we car na pampam. Hwe. Me kope sika ba no. Kope sika no hwe. Car no tipa truck no. Go tipa na pampam no mu gina. Anu omo kontokwa. Ndi asifam. Nyense hunu. E wo sika chire. Na sabi say yatua mu kawie na ufika so ba bo no mu a sika no wo nsam efe wo de ba den o ba hwefam o ba hwefam to say ni sika wo kwase nsam so no to nyansa bo bra wo ni tire ba bia mu gye na mu ko no wo ti akamba ko da bi yenko owiem na mpacho santokwa we kura sabi se ka game se wo wiase ho a ka ni ba yi na be kwasa game wa bi game sababa ehu game we bi da dem je say e ka yin fo ne beko se ti pe kwa yenko apampam da bi ya choka na nso bi ntiase ana ka no so ye dia choka na nim obi ntiase ye dia choka na nim ya choka nim so obi ntiase to kwa we dia ntiase ka mo ko na pampa ya choka obi ntiase o se de Jessica o kwase ansam so de beto nyansa wo bre wo ni die na mu kire yi okay, Bible kasama asam ni mu do yan ko Proverbs chapter 20 verses number 19. Proverbs 20 verse number 19. Ka ba twefam ye na go fi tie Bible was na de ochini no din sekro no oyi hintasam wadi Proverbs chapter 20 now 28 19 28 19 verse 19 28 19 you don asase no you don asase mo e ani ba me no mo ko pa fuo bi ko do ya kamu nya duani di ampa chebe bia mujina do dona sas dogi odi kopa fuo ye ya o mmedi dia me to aso kijo bi to aso was na de odin se hu na chiri no na me chwe we na me hia no do odin se hu na chiri no o hia ba me no o hia ba me to ba wie che na wabubu na fei wati wi chem wa wo fuo ba hwe fam se kimu a na na mu bu a we pra why disable eno no why disable we freeable family mu o fiable family mu ko disable family mu baby am ko ni nye da bia wow na hwe grofo bi so mo so kun carpenters carpenter boy and carpenter enua na so mo na se minim di hand grofo we mu sika ni ya hia hwe bia mo ko ntokwa enua na so sika ni ya hia hwe bia mo ko ntokwa abrusa yo Frisu be hwe famu o kwata wasam sen wani ma me tia so de bi bumper ready shna bi be yo wani shna bi yo ni ma wo pra camp bi o and wo bumper ready hu mi mai mobo shan mani si ye hwe di o che e wo da pampam adi nse hunu kra ni wanyina sikani bre wanyina chi no mo se wie o mo be wie da wura no so aka ho that one no mo kunu Harry baku so primo mu wia no sabe ni ma mi tia so de mo bompa e den de ready hu boy mabo shanmani si ye hwe ba bi oda ni hwe nkwase de oye no da pampam oba de fanti asiamra emrantie na mudidi nru achi hwe me kase ni acho hwe ene sika no bia kwaje ye ntwane nan Bible so ma warning ewo moja ho ewo the book of Habakkuk chapter 2 verses number 12 Habakkuk 2 verse number 12 you have Proverbs chapter 23 verses number 4 okay what you have was wonnie you chichiri kro won mojam it wa ti o moja se hukum obi obi se ne mian me nan mian me nsa mian me kumi ho na wodi ko pesika eye curse ne ma obi yawa eye curse yes na wodi yaw ho a eye curse listen did what you mojam die wo si dan e wo mojam now to aban busudie wo si wo be a factory in the name of blood hi ene hwe obi twa ne nan uyi na ba ko a hwe ya wo retwa ya wo kru ni atwa o mu twa ko yesikaduro sakokokro me ba twa ye nyi nkwa kire eni watwa wie ene waje dollar eni utwa kokro utwa na nso ba ko a oje sika we no mu di twa memfa yi a ye be block yen otwa into utwa mienu a ye wode obaje utwa ode obaje eti won say me se die wo hwe no won wo nya ya wo se be dey wo nya ya hwe e fe de hwe na wie ye wo twitwa se ba ko anso no mienu anso no miensa anso no se asa me see
Unya ya ose abesun o. Unya ya ose abesun. O se fe de sasa. Where shall Baba? Sasa. Oh no. Asa. Ni preponi ni se hunu. Asa. Asa di Sasa. Sasa. Mesi unya ya ose abesun. Won so twa ba ko. Anson utwa mienu. Anson utwa miensa. O se fe de sasa. Asa. Ko fa to sma. Ya wo hunu twa. Sasa. Kano dia to no, kan si wono. Ti ka wei. E be to bre bi no. Na wo na wei. Umui na ka wei ame dada. Na dia bru wei se sasa. E fo be twa hibiom. Be twa hibiom na dia age. Gana mente ni mabawa na mi tumfo. Yes. Munya sika ni bra. Munya ni bra. Ni se huna chidi. Aya. Ai! Asa. Akwana asa. Misi unya ya ose abesun o. Yes. Twabako, mienu, miensa, enai, enum. Asa. Eko another one was a twa. Ni nyina ka ni dollar. Ka we, ehwe was a grind. Asa. Now 9 in yo. And 9 fifio. And 9 MVFO. Baby. Asa. And 9 MVFO. Ah no. And 9 MVFO. Obadi amfani sanka. Amen. Wo mi adwene ni. Amen. Proverbs kasachiro. Proverbs 23 verse 4. Was emiri umojani. Emiri yimami back. Yimami back. Yenena no ohoro no. Awaji dollar no. Tie. Emiri umojani. Afempa hunyade. E pacho yimami na me fanchire om. Ohoro. No beka enti babra wo hwam ye nkoye we bi emiri umojani. Afempa hunyade. Afempa hunyade. Ja ohuru machidi. Ohuru mu cha se mi cha na ye dan. Wodi wani besi die ni hoso. Wodi besi die ni hoso. Na hunyade. Ja bi pacho fe video twa na ma me ni anwe. Ye twa ye fe ye odi bema woni. Odi onu de wona ne kwa kopeni sika. E fe hwe first kan ma ne enko. E fe de doji ye ni o. Doji ye ni. Bible say Ahunyade. Efuntaban yo. Etu so kwade. Na wenyire firi wakwa wiya. Tu so kwade. Etu kope yankra fe wona no kokuru bi si. E fe ni nyina sa. No, the patrimoine day. Oh! So when I sa. So what you are so? Sasa, ka we e be to brebi. Me see yi tax in the Yes, that's yi tax in the that's any buafu. Yi 544 in the channel. Ya ro gas the channel. Me nka say you talk away boni o. But onnam kwan benso. We obi giskedro to we bia. Why am I ferry? That's what we are ferry because we would the job. What? We would the job. What the other? What do you want, brother? This or the soldier. The ball, wait, and then because air scraps. Wait, as a sad time, no, we could just get up a pair webby. We could bring more jelly pair webby. I want for one pass one pay. Jeremiah 17 chapter 17 verse number 11. Do padienya when you training question ba yi tu yi we pigeon mame yi pigeon mame any one fa kwampa so ampe training question one you training question what is kokohwede a obi di abrabo pa na pe we na sese be free ne nsa and do some pempe so oni ya wo nu mu oni ya wo nu mu da bi. But so far, company so pay way. Na say we twam wa brabo mu a. Obregu. O te sa kokohwede a. Sa kokohwede a. Obudu ko se no to yaso. Enyo na ayedan. O to yaso. Tu ko su enyo na ayedan. O to yaso. Proverbs chapter 12 verses number 11. Proverbs 12. Proverbs chapter 12 11. Verse 11 no. We are First Timothy chapter 6 verses number 6 to 10. Was na your donor assassin no. Bible said do me any donor assassin no. What did he mean? Who be dia main? Na do din se hunu achi no. Oniti. Tiate. Ate. Was it do din se hunu achi oniti. And then what do me? Amen. Nenu kwaje de Amen. Me map two quotations pe. First Timothy 6 verse 6. Bible ngas. Etifia samaro. Was it there yo? Edufu de pe ntini pe ni ahoto.
Unyame sompa abuju wo mu no. Unyame sompa abuju wo mu no. Eyadinya kese. Eyadinya kese. Ya fa hwe ma wiase. Bible say amfa hwe ma wiase. Na sie timi fa hwe mu ko. Hwe anko. Etie wonu ye ne de wo ba ye ho a na dwuma wo ye no nya de obedie. Momenu no so ma ye no be hani ba bia wan hwe ye ba. Do beto fidie no. Me de menya ni say ya ebe so me enso. Etwetwe nko akiri. Wona opa honya no. Na wona opa honya no. Wo hwe so hwe. Eno ni ani bre no. Ti topic ni nyina ni. Wona epe honya no. Wo hwe so hwe. Wo na hwe sa so hwe no. Afidie. Enkwasi akono. Ni nkwasi akono. Enye me nipa. Na ti o ko sayem. Shini pa kwa yifa. O sayem frame sabre yi. Yentwetwe nkobo. 055 955 2686 055 955 2686 asem no so ye fra apostle no na apostle twetwe nkomo disia enkwaje sem na etwa gusa no mo amowo eye internet no so YouTube Facebook no so metumi di eye mo voice note no afa eye WhatsApp number na that screen ase no fafa so eye voice only voice only asem no so ye fra apostle no na apostle twetwe nkomo disia Fana wana to sumo. Everybody awasi. Hello pachamente wonka ye wadaruma. Apostle. Mami nkwaje sam aba ofie. Apostle nie. Asempani ni o. Mese ma fro fiti kwakudi apenso na mi ya me asese na de. Apostle ya mi sure awate. Onshira nso mami. What to same. Amen. The very day me hu na me ko bo adwaman yo. Wow. Now ni bema ni dem na me ko hu. Eti mi hu anu me se kai. Krache. Uye wudini. Wow. O station we e wo dem de bia wo hwe na be di se adwuma we. Obi afa ko no ma me ko university, me ni ma me ni papa. Oh. Ahoche. Oh. Me medie. Na me de di we che be do. O hwa adi we say etu yi 20 cities reach me aka wa ye boni ana. Oh. Krache me ko. No. Amen. Eti mi wi so me ba fie no na me best scan ye na me nya. Da bia me te ho. Eti me be ka I don't know niema me yesa niema no. Minim ade aba me yesa niema no. Na obabasti a me master date. Upon say me boy adwaman de me body diska de ye to me niema me be ko school. Enye bi atenkantina me ko yesa ade na. Be se me pa atenkan de ya. Na my baba she one corner, but free set me started to I think say a year more ni. Inshiran kapia to fun yakupon se. That's suban ni na. Me ni baby to fire. Ti amayo kese. Yankopon yo kese ba ya mi ase. Ma hu se mi hu tam kwa ka bi kwa ka sa bia no. Kama nkomu da kokra. Chi aso emui. Me da ya si bebre. Oba de nka ho bebre wate. No yo. Na me internet na mi ko hu YouTube na mi ko hu obi otofo o class o kwa class ko program o do obi yire no de na ko che hotel e no wa se be pie minim se da ko preacher be bolo amayeti ya mi shara me se we okobe yan okobe yan o ma di shira o shira bebre onye wa kuma so ade ma why wow. Support nkwaji semwa na jinkwa isani ni pa hello pacho di be agaze free nkwaji sema ba ofie okunye azempani ni o nkwaji sema ba ofie amen pastor wa de shao e fere Michael be kase se dra Mike yetio o wa de shao pa amen ifiche wa chepa pa corona num very good tie wa chepa amen Oba de shao mishira unsu mame onye wa kuma so ade ma wo ero wase hello pacho di be agaze free nkwaji number ofie kwaji sembre ni o shira unsu mame udi be agaze free mi ni be ofre wadaruma hello yes sir mate yeda wase oba de nsu shira onye wa kuma so ade ma why hello pacho udi be agaze free hello yes sir aka me ba kwa nyesa no kata miti o bra so wo so good evening me ju so odi me be agaze free yes sir Clement kata Madina
Ichema di na fo nyina kwa jisma ba fie mitie o. O ba adwuma. Oba de na ba adwuma. Etio da na wa adwuma so ene ma pa na. Oba de na adwuma so ani. Na wama nipa bebre ya agensa kira. Amen. Na mo so no nipa pi asaka obat. Kana mo nka. Nipa ka ti no pre. Na no de ba ko pe. Wo die nsempa, wo tie nsempa. Wa wo buru wa ko mo se we de ya nsempa. Oh yeah. Na Ghana for ben for ya so me de ni agrimboni ntinu ama sabi o kan do na eti un kan do pre na so taw wo no kra kuma o betisa asampa we de tanya so pa hoji wo ba ba yanko amen na me ka ho e da wasi oba de etu hira o hwe o so nyi wakoma so ade ma hello pa cho di be bia kasa free the lines na shi hello ma me mi tie udi be bia kasa free pa cho me kasa free master 20 mi tie wada roma so ba de ya we o shao so ma me papa me tie wa ma de die papa ma fa ma fa un tre ni na de ye jo papa amen ama me baketwa o entie na papa me ba ne to asema ma ina nasi so you so TV no de aso wow 7 years wow wa tu Ghana de ngole pe ma sem de wa tu di for frau so fu apostle efo ajimai me dana si oba de nshira mami ba de nshira mami onya na kuma so ade ma no amen papa amen eni go ni ade nya papa ma ye bi oh me ti o ke se manu me ho se oba de yawe onfa me boni ama ye nyina ntame amen na on kan papa ye se no wa ton no hu se mu ye bi wa ton si your branch wa ton su yeah me ye na me ko to me di na oba papa na bo masu any problem papa eni buo no papa da bo ti bi ana ni si ni da papa ni da ma ye boni it's me bawe papa senka me ni bu ya me wo ya fe awo ne me bi papa oh me me boni ama ye nti oh wa de chi ma so papa me stress wa de so papa boni tene no sa no me biem na me nye biem ga papa nye biem dan wa me stress wo pompa ya kai ne oba de hu mo bo no hwe oso onye wakoma so ade ma tugidia na mo wa ye nyina nkra ni mututu nkra ni oba de hwe oso hello pa cho di be bia kasa free kwa jisma ba vie Bento nka ye wadaruma. Bacha mkase fi kumasa. Bacha udio. Efem kaki. Kaki. Emudi ya bia school dia ya na se wachima fo dia. Edi no mitiri ye dia. School dia ni bi. Kaki. Kaki. Sa na de frawo. Bacha. Ubrofu di no. Ubrofu in the video. Na ede na frawo kaki. Me attention efemi kaki. Okay. We eden. Kaki. Kakra. Anu ma ye jabi. Kakra. Omunya kaki sem no why? Kakra. Kasabitio. Kakra won fi ayin. Bacha mo 30 years. Na den one for na afre mi kakra. Bacha mi amedi. Mati wutie nkwaje sem wo. Bacha. Oba de nshira o hwe oso. Omamo so ye de nche watamfo na omwa wo na nyiri ye panyini pawate. Amen. Yeah. Ba de hwe oso. Mi chia maame. O maame amboa, o maame ama akwase hwe nkwaje sem wo. Kakra oba de nshira why? O nshira panyin so ma munyina o nshira ma why? Yeah. Na kaki sem ne dia wanse wa ka se school dia ni bi. Oba de nshira bi hello pacho di be ga se free. Hello, good evening. Me juzo di be ga se free. But your friend Bernard make us free Achimota ABC. Me dio. Papa, we dey attending na madam for this Bisa. All time wo we junam nana echimazin kakra. Adam nya efie bi ansa na owo. Na time na Nyankopon bo mi na wanya mfie ahi. Papa, me gidi say Ghana ase nyina ye bu omo mu ni ba pa. Nka onye number 1, we number 2. We dey stress me decide okay like
Obetuma Abuan was our question now. Adam ni onipa ye born now nante prekope. Wanria. Ye born no ye penyini prekope. Edi Nyankopon so obo nipa oni subansa ne seso no. Adam ni oni a oka ne first. Enti ono de obo no nwene ni ma ne nyini prekope. Ana ye say wanyina du ni mfie so. Enti no o start free day 1, but day 1 ni nyina wanante dada. In 20 min kasi na Adam no edi be 100 years. Or no edi 100 years. Nemo no was start say obo no dey go abo no dey tosun sia. Yeah. Okay. Di no abon Adam a wanyini prekope. Yen na Nyankopon se yen ye be wia. O de be fa process mu ansa. Edi Adam de no the book kan Bible na wo kan the book of Job. Me chewa de kitu bi won tini e start free ni day 1. Edi Adam ne 1 year no e te so bi a papa wanyini. Okay. So I do ha and if soon ni day 1 to say maame wanyini go Nyankopon bom awarefo prekope. Obom awarefo prekope. Wa mo nya badoma Adam kan hu ni se oya abodiem de di kanti wa anum no fo ti Adam no nya su konoma Debi no nsa nya bofra no nsa nya koda ni wo ya brante prekope so adi azie etinu yen no yen di o si yen no ye be fa process bi mansa ye wo yen ye timi na ye wia ye num no fo ntu kan Job 10:9 verse 9. O se de Kai say. O se guys say. When you say anyumo. O se Adam de dote ni anyune Adam. Correct. And if ni anyune but free oba ne de ye be wo titie. We more than in foot robio. Eti ye de ne de Nyankopon se o de abode na hye yensa. Be ma ne oba tie. We hwe usa nufusuo. Eti ye oba ne be ma hye na o hye ni se nufusuo kogu oba na ya ase. O mai mu pi se nufusuo a chinchini. Nufusuo no ko oba ne wummu a na kwa chinchen. What do we dear? Nyankopon se we dear Ni enam ene shame wadi dompe eni ntini eti ebe kwose yefuru na Nyankopon akora no ansa na ya wo ba Adam wa anya ne sa Debi the end the process ne de ebe wia anante afiri tu ni 1 year o de ebobre nya ye Debi ye 2 years de ebobre nya ye ba ne de o ya bodie ma di kanti the Adam who can the book of Genesis 5 to so hu ne yire correct no chere be bia na vie na bedu the Adam de ono no o ye panyini prekope correct if so ye panyini prekope Genesis 5 verse 1 Adam want to so home ni Adam want to da Nyankopon bo nipa no da Nyankopon bo nipa no subansu no yo no be ma no oba no bo won be ma no oba no bo o shira won otuondi onipa da obo won verse 3 no Adam din frisha o haduasa nti ne se din fie mu odi nyini ba no obenya mfisha haduasa no and owo oba e won se so se ni suban na owo oba wasna otundi set na Adam wo set e chire no odi ye mfrisha a wotin ni kan ya to mu de ba de ko ba ma min kan se min fan chire wa sa Adam mfio be wunu no onya nkwa mfiri mu Debi hwini mawo da bi peso omo ye se no ni ade o peso ohunu wie a aso be sum Nyankopon enya ma wo be hye obi mfie cause who mfie a enya friend say wo be hu Adam mfie a odi ena de odi o so be ware na na ta oni sanfie no ye de no me da on na yiri da ade Nyankopon twa ma bedu sanfie mu anse no be wo ba Nyankopon na hye de ato eti wo na dwene wo ho na bo bra yi wo mfie de ama no ye mu adwuma na oba de nhira yes hello pacho di me bia kasa free ba cha ya frame yo ko ku kasa free yeji libya we bi o mi tie wada ruma ba cho so from society you pa mi free ne be from 2019 ba ni na matio sa ntino ne ye da ya mi ase so de wa dum ye na wo tire kwan no bibiri ye roba di ase di ye ba be tiji sabata Adam why ba di aduma ya be chire infie no se ne Bible ifa so a hye no na nse topic no because quotation ba mi kotu e ba twetwe akwachiri hello pacho di be bi agasa free yey hello pacho yanko line 2 hello pacho di be bi agasa free
line na jamo sanko line 3 hello pacho di baby akasa free annual low TV set no loan kakra ne fei wa twa hello yes sir Apostle shalom shalom yawa shalom kwaji sema ba fie Pacho me de Williams think kasi medio William Apostle ya dawa sepa na de bia position wa de dey meso me da mase se musu tie kwaji sem Wese na tibia mi wo mu doso so Apostle me tiwa na dakro kama kuma Amse na menye ma de sa sore ko me covida Tanse me de azofo no bibie ya ne asore mane ya ame mo se bi kura asore de ukokura anje na so atu ana mo se me ko living yawe amen Shankoti at yawe be so se bibia odem pa go beta ya chine jidia ya tuno amen papa oba de be she de ni etimi akam amen yesu ya nyankwa ade ama ya kra so ma frewa na so na ela ni de se mun misadi atie no mo fa nche me wa obi ofre me awu nyame bia mi sro fa che me wa mi srewa na me fa cost be ye 100 pe na me de ato salary so me bri e ya mi sunya de enti bi wa me nche da mi yi branti obi wa mi yi fi salary so na sa bre no na bi ono so on fresh sa bre no obi zumo mu afre na ono anyame mo fa nche me adawroma enyame ni da ho isram bebre ibie course no tumo na we me pon a metum bo afa course no kakra kwa du level a na medum phone we to the bikra phone kwa no ado ani kwa che ka bibia che say jiwa ho me no so nyina ho me isram ti wo se bra me ye fi silence me ka say me receive course no sa be na wo se bia so on one frame sa bre no ti me isram fa ncha me enyame ni da ho isram wa Semia misaye gidi na mi tie course na bebre na bibia baka se papa wa mfanya nsa nto ne nyame somo ama efedi wa konya yade misrama dawroma misramo ofre me na wonya obi so ofre me nyame so bebre na mi tipa bi mi ka se papa ade na wo pe life ofro bi na wonya si misram bebre obi wa beka se ne ye frɛ na wonya no be na obi na pick line no ezo di misro every pem obi nyame why mo fa nchame se branch bi na pa kwanti na yede asofo na mesi nyina gusu ene asori mpanyimfo na mane gusu ni tu frɛ branch bi a obade aduma on sabeka on repem on sabeka me ya we nshira bebre na mo so mo na mo support nkwaje sem na box na me gba ko bi akọ gloves a shame nsa se me nko US na me nko Brudi La Hoya ya nyis ka meji Ghana memo anum mesraw so ya sene na yenti mi fa nkwaje sem mara wa bribia wo sa bribia pem life so betie ebe na ba slow support why na obi betwin wa fi bone ama inshira ba wo fie hello pacho di ba bia ka sa free Abato shalom eja bin ba ko pe apostle oba de o inshira pa inshira so mami inshira so anyumre de mebo wa baso emphasize da oba she teaching sia we apostle ni sa ama babunu nipa bebre asakra eno krepa ama bone bebre so ate tie krono ahushibra bebre so ate apostle adwuma we in fact adwuma yesa campaign for one man mu so wasena nkasa etan se so mbidi da ho na so obi amefa upie na akoba eya asam na nipa na tie no na ma o ma mefa papa baby ami woni nti ana mameka sa wi ni amaniama nyina obi wa bako no ti odin papa otie uke no atwe no ho afiri ho ana mo na support bebre me bebre dmayo na se apostle na nkwa uro bi so amata mabunu ye twe omo ho afiri ni ama bi ho se ade na mpayimfo moa obi timi wura no me fa me ho medwane party no penina yisika no de man so onye na onfanko hwe adwuma apostle ye de na Ghana man ye na de adanase apostle oba de ye we nsida papa na wase da no am Philippa wa na oba de ye we de ofre wo no papa obema wo so no wa hye wani monyam
na wa hu sa ampa oba de ya we otiase ampa oba de ya we nka ho pastor Cheni pastor Mensa moda bi jo oh oba de ya we nsira mu nyina antebo ati wa ba bia wo bia oba de ya we onsira living ya wa safuma aboafo atiefo ne asefo nyina ya we nsira mu nyina shalom ya we shalom oba de nsira bi ajabe ba akopɛ on pastor Cheni me ka kyerɛ mo sɛ enkwaya na man ko fi bi di matam no bia ba na akotwa me preaching na me we nipa no na me ka pastor nkuye koyi we ano entwa akra o dabi eti aro fusi me yo mo nsama no fusi jama se bi producer de o mo ka che mo ka me nianu yi ana me di anu eche antwa akra obi sakra da dabi me timi me sini dabi no just wa ka na se bi mi oh no come on masa jadi o chere kura jadi o chere kura e ko twa akra o akra ne yatwi eti nyese wasem ya waka na me yi anu just na bi mi be start me be yi anu a obi anu obesa kana dwene nkwaji sam yen gika sansam funu o ha ginsam ba ku bia etosum e betimi aka se we die ye be clear na nsa bia me du nkunta hwedin sa sanye ni bre na ni pa kono a aka sa asem yi sabe ke hu yin aso beka below bet Jimin konko die chire because entwa kra entinu so wotie me na mo adwenya sharp ate ajimi mo adwe emra fie yes anya mo nsem nya na ebe yi ano dabi catch your plane because entwa kra en sakra kra mami emma me branch emma me odibo eni ba kwa sakra dabi a Gyae Anibere bo ne bi no ni sunu no ujai asam no to ya wasam ya nkwaje sam ya wasam ya nkwaje sam obade amanti asem na hello pacho di baby aka free shalom yawe shalom what do you show papa onjira so onwa kuma so ade ma papa ni bra se ma wo kan sanka papa be hu na watwe ne ho afiri bone ho se wo ma na ni abere do watwe ne ho afiri bone ho a anka no be boa ye pa kai bone bi ana me wo papa sha se ti e ama masakre fi no ma mebre ho amen na asori ana meko se wo ba na me ne wo ko ana na nye no ho ade nso na medi animu e praise and worship e to da kora ni ana medi animu ami e asori anso me be ti ewi e na me se sa ma je ne free sa so no e se me ko no di bibi okay bro ready eso pass je I sampa di baby. Yeah. Anymore? E kobo asuba yi reaching sene mi fiti no ba me no ho no mantimi antena. Wo hia na me di mirika na makwa akopa ba be oba no ho ade a yefi. Me fira jama bu. Amen. Ba oba di inshira. Inshira so mami. Ba di inshira ko fa. No akuma so ade ma. Me fira jama bu. Oba di inshira pa. Amen. Oba di inshira. Hello pacho di me be aka free. Could you mind? Acho kaza free. Acho me kaza free. Asante jamasi. Ichi jamasi fo nyina. Yani onshiro pa. Amen. Onshiro pa amapa na mi fe oda amapa na mi tie preaching no. Amen. Nipa sini kana pra ohumbato. Kana pra ohumbato. Isi ayinfo ya uma abasese no sese mato asase mo atimi asa aton ama obi kai isi o ja asase no afili mi sem sa system we dia what anapa we ni ti where kafra yami wo chiro pa wo chiro sumani dako mababa pesa mpesa ni ngubi yawo dako mababa pesa obadi isha kafra ai wele kafra system way udi e cheba ka wanu edro do adi ba no nya small boy o where obama krata useless
Yaji wa de suro nyangopo. Na odi anye ye. De osi osuro nyangopo no. Ye hye wa na hu no. Enzium. Edi wo di na sika be ko de. Wo be fa nsuo no sa. Hello Pacho di ni ba bi akasa free. Pacho also good evening Pacho maka se kumaso. Be juso. Yawe o body in Shirofa also. Amen. Pacho frame akwasi futina. Kumasi na mo aya ablabone de ma bi kumaso. Also message is still free to me asepa Yovia and Quasori. So since I'm who TikTok and I'm the chat says YouTube preaching. See, make sure TV is one of us. And when I am maintaining one of us, Jenny preaching now. So now about the having Shira, what may you who know? Amen. Okay, as of Lumuma can ya boa kwa kudru Kenya. So now I never come also. See, I Jamambo and I have me also. Sayadi. Young man, no bar or Buninsa Aqua for Sayadi. About the also to Gidiana, Miss Wadaruma, Najon, because I had Bia, I know what doing. Why your self control by your own fipato. Tobadia went also. Amen. Nibreno, I come as I know what doing. When I nibble you. Ni bren keten we do ko baby yempi baby chene fe de we nim na fe wo kan ye nim na fe wo kan oba de we hu ye mobo amen ko se ni bren timi ba mo bitimi fo bisika akatue so tua ne kakra no no asa keep eni bren timi ba ma oje na ya fa ma me eno so enko eni bren timi ba na ya agima obra enko eni beti bi ba ma panyini obi di ade ama ne se gina fama o weka no enko hey no media gun crofo so min ko tup quotation sisi ya yanko hello pacho di be akasa free oyi yanko ama ne me pacho ya free me boy ma mi tie o me pacho me kasa free manso ankam chiama nso ankam nyina fo mi kire wo nyina Pastor Pacho nyangupo nshira fa. Nkwa jisma ba fi oba de nshira. Onya okesie. Amen. Ene preaching ade abane de ne hukura adwure me. Me yama chen. Se ni pa nam kwambo ne so episka. Ni twitwa wo nan. Ede kopeka. Na ka ne kohwe a. Den obeye. Den abeye dabe. Betwa mo inji bope. Yes, ni dabe ni wo. So ni pa da ni twitwa wo nan. Edi akwajiska yawe nyankopon onhyira so mami koso a ni preach maye ni ento a ya de bonyefu yentwe hu firi bone ho amen na da je ja ne ba ajire nyakonta pe biebu amen da oba de nhyira be no hwe so onye wakoma so ade ma wai hello pacho di be ya gasa free hello pacho be ya free me ba so ka free kwa benya ichi akwa benya fo nyina. Okay. Papa, yawo nshao. Nshao so mami. Pacho, me pese me busa asem kakra. Bisa. Fanse for and 5 years in na minim nyame. Ana se na me fanse minima disua na minim trase mu. Na me ye adwuma wo baby. Baby na me ye adwuma no. Fanse Madam Bakwa na mini ye juma. Ede me fanse data na dia me wo be 21 years. Na madam no epemasem pa na minim pa se waware. Enso na minim se e wo trust mu se obi a waware no one ne koye bibia musu ana se ibude mawo curse e de mawo. Nti for all while me started maybe after some years back. I started quite sorry. We see there after some mission then after me starting to say me show programs and then what this year on church out they might know. I said for the
6 months me o ye program bi am try say my friends so me ntimi enya engine emfa enwemu na always bia no ehye me so na ma me re ho me ho say e bia bibi sai ko si ye de ko si nyina ne say ma me no me ne ko ni fie e ma me ne no die nti me ase after say me be hu adesua be hu trust mu eche sa nsem we nyina no ehye makoma so na anytime bi e be ba ma din bia na me ra ho me ho na minim de menya me ho sosia nti no na tese mi say then papa meye then na meye say at that time na minim trust mu na so ene no ma be na ehye makoma so say na so minim be bia me hu ni bia bio mpo say bia minim de meye mpo ankasa minim ade a o say meye mpo baba bra wanya kotomo awie enti mi de se wo sensempa na wotie yi ana mfon so dia ana mesra wadawroma the book of John chapter 20:15 John chapter 15:22 verse number 22 sama makan chira wona preachi eno wantia aka woni bone aka ni se wakofo obi no aye bone na afa de afi awati jai twofri wonnim na koya biom dia woni obone wanu ye wonya bone wanu ye ti de wate no ti ne wa agensa chira ti sa wadwene firi ho yes won se wadwene firi ho dia o ko Proverbs o se de wafo bi roniti entino ti sa wadwene firi na mom no so de aye to amu da your life se wo de ansi akire na abaye dia ene obenya problem na mu se fe no wate na won se enye de eno nti ne ye kasa no Proverbs chapter 6 verse 32 ti ayo was do ofo yire ni ti ofo obi yire no oniti because anything can happen to you because ni ko bechew o ti boost e bi na do ya sa de no o de say ne kra say ye case ya nchew so a na no me ne di wachi na ya de fu bi bobom ketenkete because ebe kwetia usa si e chire nyo because oyo obi apam yere yes eni hu mate oyo obi apam yere very dangerous oyo obi apam yere just so very careful but young boy baby awadunu ubeburu time ni eyese wate ejai because obi atomu ntintan a ono de ompe obi onam wasen debi gofo yire ngura oba de mfane senka amen no nsa no se wanu amen elo pa chodi baby akasa free ya apostle yanko so agu aba no na mo wa so no ombefa adansi dia ba chese empempem sakra to de koso agu aba no that's it memfa on emra Korea oba David very good ebibrem mpanyimfo ina ya behia ya man mpanyimfo ne ya na misi for do na almost 48 out of the 54 no obehia also South Korea Korea African Summit no omabai yesrese topic yi Anibere Gyae Anibere ni nsem hunu obade bema omo atie no omo de aye adwuma sanse omo bo mbe hu nyoma pa no esanso ebetie kwan a amani etumpon ne faso etumpon na mom ye ho de lalam ya omo so omo fa nye adwuma yakopon kan mo akoma na ne die ne mi no kaso mu gusu oyikruma ai man pen ene foreign minister Mami Ayokobotwi ni pen for the kan na ba tino ebesra omo so mo emfa ni dwuma mai na ensem hu na ewuma na se omo etwi edisa no bunya ya njeje to enfiti to ne to emfa to ye ni ne di omo ensakra emai na timemfo ne Anibere doso do kobrani bayu ampeso odi ni sabe edwuma hook up no abanti amedwuma mona is simple opesika so ode edubure akika na nima sa hihye ne more na ese ne nsa na hihye empatia onde onye edwuma so ope ahunye ne kuan no mekunkuma mo yesramo edru na obi adana okotani yi ne nanso amba kuba yi fiwe
eduro no so do koye so do kra na aba for the enche ubu ya ubre pay na be sa hye na mom so wo ye ne kakra kra na obo mpa udi ne de ne yakoma pa ene edwumaden bata ho a Nyankopɔn be pagya o san hia no wo ne wasifu ina bo ade so be hwe so ema wo de adwene pa akɔwuom a ono ankasa ehraw a ha obi ani da wase ono aboafo ene otiefo ina eti na edibebo adwuma so shalom yawe shalom brother David michia Korea fo nyina michia bandus michia obi bia o Korea yawe shamu nyina obi kra the topic bi obi bi say bi about adwono okay say what's the meaning of adwono in the better say ba teaches about adwono okay anya we fubi ke sama because when adwo chere say nyansa o ya ba chere say we fubi no wagimi a obemu wa kunta papa obetia hoka jaifu kra we fubi a ufu ebi ma na ebi aba otrimu a e ka bibi chere o say e say de obi adi sofo ni amon kola okay e ka bibi chere o say sabre se usakra mpa sa tibia wa komu twon firi ne mabim di penyi na benya bi wa say ya fa yo mo nkofa so wo hye yo mo no problem but unyenya bi nkwa dia jankwasi adere ajajo mpa ediri ya fo penyi no wanyini do ba di sha bebre ya ba be digis da bi wo ngimi ya wajini any office in Fubra. Ya be wo digis une waka say okwadwa maka obo e ba beto fam e beto fam pa obo because me kofa kotechi besu na be kyerɛw sɛ obi owo bibia kyerɛ nyansa ne sa ya botire ɛyɛ crown Nyankopɔn na de abɔ wo abotire mengaso wo hye ma wa mistake o ba me kyerɛ de wo nya dwunu ne bi na wo de wo dwunu no kyerɛ wo sɛ ba bia wadu no ade bi wa wo yɔ ade bi wa wo nyɛ dɛn wo nyɛ asɛm wa wo ka asɛm wa wo nyɛ dɛn wo nka ɛbrɛ bi wa wo bɔ ɛbrɛ bi wa wo nyɛ dɛn wo mmɔ hwɛ Upo, I want you degree on your mouth. Says I'm snow. In the topic, I do know exams. We know fairy. Maybe a fairy. We were fairy. We have a word. We are young guy. People are going to pay. You're very careful. I just have a toss on a man. Young guy. Hello. Papa, Mami, shalom. Yahweh shalom. Obadi shop editina kasafi kufredia. Papa ni bani de nyejo. Ani brainti ni pa meneneti ya oya so okoye mo ho ade ni papa so onya na ire ho ade nti won pene ema na nya ho ade. Nyami shop obadi shop ncheche no. Serious. Yes. O papa what trust atimi awo ma obanyini be koye oba ho ade na se wo papa jade a wo kire no papa watimi awo ba anya wo yire ho ade ama obanyini okoye yire ho ade a wo se wo ba no unye yenti wo prima na nya ade body tanta mengrani papa wo ye jabai ada competition una also wonye obi so be ya Mr. Bebre bi pese me kodi papa wani brade papa wani Mr. wani brade jai nse hunu no ye die chere nse hunu ye die chere nse hunu Mr. wadawro ma adan se bia tie min kunta buo ni anta min quotation nyesa quotation mesu babu ni begwa aw but bia na oba na ba won chese min skan koye oba anwa de ne de bia beka se mitimi foa ameti ase na se bia bi sane na no kura papa we kura no kura no jai papa no kura de jai se bia oba ne beda wo kana o kasa de no kura so jai misran ka umum na ka oba kotwempena oba hye ni so nkoye oba anwa de papa misran arandie oba of amane o papa nua o kofre no ka che se o papa ni wo na ye ni so wa kotra wa wari ase no nya ne yire wa de ne ba wari ofele ni wo na aka no
and where's your concern your mammy wadi on your mammy wadi na when you abetono oba temu bi se ja e ferie but nyame munu ente sa Bible kasa obi awunim say abrante say wutie mi a the book of Exodus men kotu ma papa no mi kotu ma wo young boy no 22 verse 16 Exodus chapter 22 Bible ngasa verse 16 kwaso wasi so obi ko dada ababawa wa nyanya ge wa kofa bai wa awon nyina wade na sa wona ne da na ni abawa na kwatwempra o ma na jatira de ko ye ne wade ge ni papa na wo koye ne wade ama no na ko ware ge no o papa so ni wachi nkwa ko bo papa bra ne bra amane ayo papa ku o papa wu ngodi ade onya hu yi mani ni ade paku onkwa winya anya sa on quality mistake no on wow da e fere no enya no fere no enya yanko eni hello Apostle. Yes sir. Chogude me yuzo pacho apo I hope that I'm not doing Apostle pacho preacher for besafuna wokuna obujaman no so obujaman no benyofuna watata besafo watata namdem ti ebon pede nyakopon ensure na onye okasine de biara nya awonde na achechen Bible ma enso yetumi esome be efi me atwe efi yambo no nyakopon ensure na onye obali ya we Bible ni mu sempetre apostle Philemon okwo adime na tesu hwema akwachapru na sinsempe Ghana asofu ya nwa die nkuto na wotan wobaye prekasa akwanchira wobaye disu akwanchira Ghana asofu ya nwa die enkom na washe mezimpai bona tamwechi apostle okwo adime munkunku wenim awu pastor mense pastor che yasinyi na yatamwechi mamusuro livi ya wasafu maye domo apostle nkwaje samanaka nugususu leka enyi bi Bible no kasa je bi bone no na yensem hunu Yesu moje ya to elunumi na efi na wankasa himfo pachina doko je bi bone no yensem hunu kodi owo kosue ya wonyanko bi wo painter na mo de ye buburu kosue aleton ebe na djuma pa na doko ye je bi bone no yensem hunu abeifonku ko eleta be yifon yi je bi bon ni hwini apostle oba diro yimi ya wenshiro enya one way da apostle ten bebrebe e be na dinti quotation no wal kasa na leba oba diro nkonkro no kire de fafa ha we na so fu ntumi nye no bebrebe na ni de hunu social media nyina ono pe enye bibia aduma chede oba de ne de amo no won wede no why na wo botan soligina wo nuhuni se papanya bi na wodi no ehwa Bible no quote mi sinsam bi nti na wonwa abre wo no apostle oba de lohim ya we onshiro onka wo no nhwa wo so no gbo ho ban bi che pastor mensa Mr. Isaac Germany mi chiao abato te won ka che antiba bi chie mu nyina na sa nyansa sa bonsam udi fusunsun gba na oba na adwen na obosan obeti apostle Philemon okwadman Elohim ya won twene butokure bi ne ba asefo no ko be bia atabade yede ne bokonku bi nim ezinku bem hello bacho yeah, so good evening bacho FM Simon what me say nipa ba wi ase am wi ama de sa ni beje bibia wako aso dia ni bibia ni si jiwi ase bibia fibia ase abo fa kwampa so na de bo bra problem bia ni ho ni bia o ade ne ka kula sie ne da na se mpabo akula wato wu de mpula sie ne da minti na mani pa jiwi bia ase di pa fibia serious say the register do yentimi di hiangu ani bi di hiangu pa de register do dia wu ti menti ase di na dia na ba ni patri ma ani bre bone se dia na kasa chiro menti me bre bone dia na bo mutrim ani bre bone
Anybody bonny. Proverbs 15:27. Anybody bonny. Proverbs 15:27. Proverbs chapter 15. 15:27. Verse number 27. Nipani ya mim. Yeti omadi asem. Bibia nsono. Emimu infasopefo. When you find a mimu infasopefo. Osani fie. Na do chira chade na betena se. Wa unti sa oye mi obi oye mimu infasopefo no. Ono woman ne na ofo wa ne papa ade chipe na ne wura fi. Sankofo bebre wo wi ase. Sankofo bebre wo wi ase. Obi oye mimu infasopeni bia no. Oye ne papa ja ne papa kraya. Obi oye mimu infasopeni because obaye ne papa and so ni da still obeja wa saka wansem ibie no so nani emimu infasopeni no o se ni fie bese ono ne woni pa do oye ne papa no o tinsa de ni kwaduro so oh enkrofo bi kunkum enkrofo enam enkrofo bi na nkame ekanu nko na kwa be se ne bra no eno ntimi nya se tode ne bra na kwaduro so se ni bra ni hu no wo be di ade Mumfa supeni wa safie no wa fetsi kadro ni kwamba ni biso ekumfie ofo nyina na kanongwa no unko sifie ono ubra wa broche mudi ni pictures wo sisters wa bro udum pictures ni namunro so body be no wade ayaw ujimi omu udwom form no mo neska mo fa mraw mo mobra ha obadi ambani sankan amen. We are now say unyaba wo sister wa kwanto bra wa kwanto ka krebi obenya dia ma nso wani mumfa so pani no o se fie enso ni onye hu se boga bi fikanti bia bi so aba no ba ni crop ni bonus mo ni bogas no nye brothers na wo no no se twampoa mo ni bogas na nye bra da udam na o si da bi so still enso nani minim ano ko a odi peso odi didi minim nsan ko peso odi gibibi the bienu eso sa mimunu na ni brade eto ka we no sin na ni bre kokokokoko the book of Proverbs your onkophobia mimu fa superfo no oyobi ni brade kokokokoko Proverbs chapter 21 verse 26 obi wo ha o si ye woni pe bi wasasi su a na ni bra ade kokokokoko na ni brade dai kokokokoko masa wonti twi we da woni mi so ba bo wa o si ye woni pe bi wa na ni brade dai na ni brade kokokokoko kese the news I read o ni brifo o say nipa de pe no ho o say nipa o say debi obeso oji obi kon no ni hwe krom na wasofo bi mu e ka no nko no abe se wo enso oni bia wo firi ase ni bia obedu yi odi abedu Proverbs chapter 23 verse 2 ti haye yeto obadi asem babo ne kasa na sa uyo odufude pefo a ba yo odufudi pani a woti se obi a ode se kan eto minimu woti ka to nipa minimu wate wo bra no ukunu wo sister ukunu wate utwa ne mre woni ma beka kire wo be bia ne nam no o yade bia nso wani ukunu yade pa bia nso wani o yiri yade bia nso wani kaka utrim ana na bia nso wani sa ani bre boni du ko wie be boni o mesi awiase won wunya ya wo si abeson ti na maudi ko wie be bia ye nko wie me di asem ne ba wie ye kosta kan akabe mi no bi mienu yanko ye fa mienu ne fei me di asem ne ba wie ye nyesa me mi hiti ba wanya quotation be sensu na di nsem bebre baba topic ni say Gyae Anibere boni ni say hu no obi ko fa ni bre boni kwa so no say this kana be din say hu no di chachi young girl baby I want nam o ton wa yase dia na be wi wa ko she bonere o draw so 3 pieto no nya pieto papa pieto sa ko fa ya dia be to fia ken wonu TV no akọ sha konfu pieto we akọ gbadwama akọ sha akonfu pieto o ya dia bo ba dia mfa ne senka amen omi adwin amen yanko tu ni yanko hello apostle yes sir but your friend 94 my US branch na yakupon on shraw amen Elohim Yahweh na onfa ne doba Yeshua Messiah din so no onbo ho ban no shraw omo onyini che
Oma ukoso ama unya nyansa o de marking Solomon on fa bindomo. Apostle, me started TO since 2020. Na me started TO na maybe ana me wono na chese nye kra. Oh, na ma brabo no na chese me ko Sunday asori ni bi. Na me ye more of nkrofo a omo ye de bibia no yehu ni say normal. Oh, na ne normal no me started to na mahu say Bible no say enemy nimu kra na wachire me mu na se sia no ase de bia no me bo me bra bia me de Bible no to ho a me hu ni say my more of my dream mu bie more na me hu ni say nyansa so eba me mu more ti na me hiraw obade yakopon onto nkwannem no hiraw pa amen. Michia US branch Livia for women also and for any Bruno. My brother. And I be starting preaching, be starting. Who don't say I'm a preacher, I'm a so I do make a magician. I don't have time. We need time, crab so Roma. Anybody bonnie when ya. What dear Yankopo ya with the Adomono? That's right. Exactly. Unyaya, Usia Besson. For when young for maybe don't be handled. No, yeah, and I mean, Yasan Yama when you'll hey, my brother. Only Mlo and Pagino Yazi. Eh? Who can't say Jabba is alpha so be that the who massa me with the Bechi, Ubabo Winji. Ate, my canon what day, but Winji what? Ben Jenny Brefo, I walk as him. With your aquatio, with your abos or Cassam. I walk as him. I walk as him. Indeed, I'm a person with choice minimum answer. Timmy, and never do I mean so. Debbie. Can be was what say preaching. Topic in a banner chini per free bonim. Preaching, only pabati. Benuno, one of them so. Benuno, and then you just my near my near maybe I had doctrine. I want to be preaching about doctrine. What to work? Wow, one yabba forces we need and you before so be new year. And the bemo I done a trophy. But for so be new year, but more than a trophy, body away whom about. No, me, the Bible, the end of the way. Yeah, let me tell you something. Yeah, Bible, do I can you? And yes, Bible do be kind nenchirem ni asem no. Proverbs 22. Proverbs chapter 22. Me part of verse number 17. Verse 17. Brewaso ase. Na tie anyansafo kasa yi. Na tie anyansafo ye kasa a ba de na me so kasa kire wi asa. Fa wakoma to nim die so. Wakoma to nim die ye de ma no so. Aye fese wo de besia wo yam. Fese ye nsama ye ka wo ba de wo dim no. Wo de besia wo yam. Wo de besia wo yam. Ma ni nyina mom fam wano. Ma ni nyina mom enfam wano fa bobra. De be yo. Na wo de won to rade so. Na wo de wo be to ba de awe so. Enemi ma wa hunu. Eno na me kira ensam akuguni. Me kira ba bi. Afufu honko ni nim de. Ene nyema bi nyansa me ekura me. Ati. Then we are you so asofo ni bi nsam so a. Eno nkyira se me sa bi nya no yi o. Me di quotation but en twia kra. Che me fa airtime kakaka we. Ba. Na mom ade bi won mo a ya disprove se bi ade we enko yie betu yie eno wo ho ene ye wonye bi wo no a ye ni akiri antwi akra pasamensa me bi asem na ba wiye pasachei e de ba wiye oba ya we nshira livia wasafo wi asafa na nyina aboa for support nkwagisem me na mani 0242 32 71 72 ana 0207211337 fagu midina se ene go no ene go he tv ni so a ene go no kitua bia nso support nkwagisem na yentimi fa nsam ne mmara na fa wudi o minka se jawa so na bedi machi na maso na ye nim misraw die o sesa wadwene a ebebo abebre utie bia fa na fa ba obra da chi ehiem awo ba de ahenni ni mu akasa apostle obo ame me da wase se wo so tie nsamba ne de so ma me wo fo so person ye tu anamon so a the book of Jeremiah 4 Jeremiah chapter 40
but of verse number 4 you talk about the assembly person ne kwa sori a was it afi ene me you have in konso egu nsanum afri konso egu nsanu nem so o pesa won me kwa asam no oba de na me so sanu afri nsam mi o pesa won me kwa tu na mon kwa sori a bran me ni ko ho branches ni bebre ye wie begu tv ne so be bia wo bia pesa safari bi ba wo bia da no ana pesa tu na mon no obetima me ya kwa sori na sa wompa pesa woni ye be kwa sori nso a ene hwe Ghana na da wono asase nyina na de wani mu Ghana so papa ni be fa kwa unim se wiase nyina na da wono eye sa wo pesa okro ni asori bia pesa wo ko bia no ko tei yentam ko ofo se ba je wonko a wo pesa woni akon so a ye bia pono ato ama ye ni be kun ye ne ncheche dia ma oba dia we nhyira wo amen onye wakoma so ade amen pasa me se yenko abobo de nhyira bebre amen wiase emebunu titiri mebunu ya da wase pa sanse nye nchechire ya kai mu bebre ya brabo ayede kai beyo body nhyira ebusiafo enkwagisam abawa boboa no enti de hia ne se wonso obekosoa epushi na tumia trend na akosoa ji akra abusiafo amowo social handles no so ya wo nhyira mo YouTube for ni mu messages ahodo interactions ahodo ya wo nhyira mo Facebook viewers obade nhyira mo nyinara mo nkosoa empushi na wo share na wo dibi ya status sanete so what ya say na mo message say Facebook for mo nhyira ne so emfama akronfo bebre akreti accounts ahodo in the name of Apostle Kwanjima ya wo ya do mo ya next program bia no me expose sa fake accounts ni nyina na maubia any adaho shene so emaye ya wo ya do mo next week me expose sa fake accounts no bebre the apostle the akreti apostle say your point man and no fa the picture now omo the highest a friend is omo DPs now the ade it you might think say apostle Kwanjima and or sending message na a friend is saying and bomodia na send iska fama children's home say misramu debi apostle wa cancer say me say on fa message be and send obi mbeka say bomodi na send a friend so seed Emma children's home amunhwe number Nigerian number bi na a chassis ho omo ye fraud for ye sramani dim it is a woman obi di ufa kwan mo ne bi so a na ye se wankasa no onso anibere ya ba wafa misro bebre misro apostle Kwanjima one fre on fa message be n2 ni Facebook page and I say baby say obi en donate enfama no onye bi da na onye bi nso te mon hyɛ ne so na akronfo abakrom hyɛ ne nso nkwaje sami bomodi na so dwumedie mu ani 2 hours 3 hours preaching and that from so one so dwumedie mu a ye beden na yakoso aba bomodi akitwa bi na we sha hwehwɛ screen so a ne number na da screen so no 0242327172 0242327172 0207211337 kitwa bi na wa isha ukakrawa edin kwa bebre obi to body nhyira se wo be so dwumedie mu na afen so advertisers ebi opeso bode rubi e won kwaje sam dwumedie so a ye bie pon na to ho mamu nsuro mu mra na wonya nsampo na waje wo hwe ye Facebook viewers ye YouTube friends and viewers ne followers na obenya ne he ti bomodin fa wadwedi ni bra ne mbo hu debro emfa ma so wete ase na wo so faso na fa bu adwumedie yi na bibi akoyi area mawo sana etie na me koswa eka se bia opeso di mo bi efa bank account so always screen so na da ho no ani Eco Bank any account no account number 144145903 and that screen so no account name Philemon Okon Ajiman any account name no enti bomodia na yem pushi enkwagisam na wo ene first caller no chese otum se oboade yade wo se apostle wa Jimmy nkwagisam na Jimmy na nka mi ko bo adwaman mi ko pie wo preaching no so e wo adwaman pa no so ho pe ho na preaching no e koso e na mi dwane ye se nka nye nkwagisam a anka seta afa abawe no mum papa oboade nhyira wate oboade nhyira boafo mu bo nkwagisam libia wasafuma yen son nkwagisam mu na yawo ni bere mfie ni yase for the biara da papa ebre na ye bi na mifa we entwato yawo adom otirigi mai yate asem de ani ye piemu e wo kaje bi ani living yawo ye piemu e wo kaje bi
ye wo kejebi din kejebi asato samamoni ya momfa nche me dia ya tro na meka ani kejebi asato dia mehunu no kwami krom nso ye wo ho oti ho na hope baby abrono e friend kro e friend hope ye wo ho ana ye wo jasi kan ni nyina mo no hye number yi so na friend number yi 054 277 4471 054 277 4471 sawo oti region any nkronkre amabobo so ya bomode na friend number yi na live ya we ye piem ho wo super sasafo no bi eba ba bia wo na misraw freyen number bi e wo skinu de fre ye no betwetwe nkomo ni ama asafo no bi apie e wo krom ho ya wo nhiraw no nye okese so kwaji semu na your life will never be the same papa obodi nhiraw bebre ye no obodi ase pastor chi pastor men so obodi nhiraw amen when shall live your asofo wo wi ase afanenya amen edese wo wi ase afanenya amen ye ko amanone a Gyae elders ni preachers ni asori mpanyimfo eya amanone nyina obodi nhiraw nyina sabro hwe amanone wo France for France number no ye de beguso your branch of France right wo Germany for Germany number no wo Italy for Italy number no wo Holland for Holland number no wo Belgium for Belgium number no wo US for US number no wo Canada for Canada number no for Canada number na bisrawada uruma wo fra baby yeshia mu no ombeche be live ya wasafo yede ewo wo South Africa obadi adumwa Cote d'Ivoire obadi adumwa ti baby awo biara no na wani live ya wasafo peso tu ugidia na mo a ye biye pono de amawo obadi nhirawo se homede ebe yi oni ebesom e o wiase afa na nyina baby biara ohwe asafo ni bia be ho obadi ehwe asefo eno hu dewuro no de asoma me se me mo dewuro nkyere wiase na do ya aseni no ye nhye no otia asam no anamo no tu hwe na gyachiri kwan obadi nhirawo onye wakoma so ade ma mo amoso masene no twedi ampo yawe onto ni nsuo ngum so amen na omie nani ento mabra boso amen na ba bia mo wura biara no ono a enim kan onye mo kwankyerefo sanse owo chefa ewo mo japadim se ya hwi akra edema no na wo so obuwa bi ya we nhira bebre onye wakoma so ade ma asam na ba wo nkyai enhwe wo so na fa dan kwa mrew o ya hwe omizi egirim kasa amen amen bye 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 bye